Some people be some of us and be a was and then be because we just are not feeling fair now on fact. Actually, I'll see Ukia Mekana, Mamma was sending Miss Car, Papa was sending Miss Car. Mary was sending me so on Sunday Skabiaman. The last time I'm a friend, making a scarce and was sending from account number and testing. To me, the account number, what did you baby? Now, fair, then let's all or your buffalo or your buffampa. Na baby ameni e maami so anya adwene a meka ma wiase nyina emfanye futu ye kasa asem sese wo hia obi a enka so obesesan efrifi a wo firi mu na efrifi a ono so firi mu wo maami no papa o motete wo no nya wo mo na tete no ti ye fantu ye hofo ma ye da bia meka se ye hye wo hia ba ma no yi bibi kakra bi kirewa hunu su ene ban ye kura no ne dwane ntentem Woman che wo wutime sesa no nya nyame sabe wote no saa no wote e ma ye hunu saa de no e ye nisu mai on se wa ye ne kese da bia wo ye ne kese oba tumi asechire abie store amount e ma dodo sen e ne benya sika se ma bie store na tena no anya ne fe ni nyina wo se sofo ya ye nsusu fi a ware ye nya asofo Woman in Tete, woman in a crowd, woman, Ochia Bima, or Mutimi operation a day, and mammy, into I dear, but I mean, shrub, into them, science here. Empty. I thought I was Nikonwa. I call one Bisa. Miss Afuna, the soft ladies, being full of the gentlemen. The baby said, now, Zinza. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob is ever more by sounds. The baby you saw on page my I call cat can now I've done up. The man worrying rubbers and Akoma 87.9 Kumasi. Good afternoon. Ahaye Akoma 87.9 FM. Yedamu live on Facebook Akoma 87.9 YouTube. Yedamu sanso so ena Onuya TV. Yedamu eye Akoma munsembre ena asosa modeshie nana ya Owusuaa me baba somo. Ai mapamfo ebo mechidom kama me free me producer so ebesi me panel members so ai mu mema brane ene ema so no ahofefo bi a omubọ machidom a ejumedie yede bro wonim se jumedie ni jumedie a kire se wo de wasem ba bedan ye na yedi ye ka asem no ema wakoma eto wo yam ankasa enti awie mechiawo na me kai wo sasa wo de won sabeka radio station no wo radio set no ana say wo TV set no a na ye volume nko a efisa na ya Owusuaa matena si wo besua de ama menso mesua de enu achi no wo ye judge menso so no me ye judge wo judge na mekeka me de ani bom jeje wa evidence no a ene de we a wo kyerkyere nsemu no de we a wo te ase afa no a eno ne ekabo mu a yetimi si ginaye enti mesrew say ya fa wadwenkyere no ebra ewo Facebook comment section na say YouTube comment section na say na yenkan na yenkeka niema mfa mmowudie ni mu na yenya asema ye beka no anopuma sibre mechiawo ewie baby a woteme ni bia afei mamemfa kwanya yi so emma ye mamefuo
nyina happy Mother's Day. Happy belated Mother's Day. Enkoma mu nyina. Efri fie ha no dia na efri Madam Fosti so. Ya mame ma Fosti. Oji obi die ye ne yie. Oba tampa. Ma Fosti papa bi. Nyankopon onhyiraw. Eya na ewo mu se ye ne mamefo bi ye adwuma nanso ma Fosti. One wo ye adwuma onim se opeso achieve bibi no. Odwen won so wakoma ho. Odwen wani gie ho. Odwen se weja fie ho na wo ye adwuma ma Fosti awie metwa okruse wo ye oba tampa na wo nye fie nko na emom wo ye abontin so nyina ma ne ye fe Nyankopon onhyiraw menko ma Beatrice Gabra ho Pio Gabra Spio Gabra Spio okay me Beatrice Pio Gabra so ma Fosti ma Beatrice Nyankopon onhyiraw pa mami empempi no enkantete no my appearance na pesen crofo off obi hia me na me ho ye na hyi o hwe me o se die ani now so first day mami hia me chief of staff e wo fia ha ma Beatrice first day o hia me o say you look beautiful, you are a very nice lady na me se me dana say me dwen ho amanti I said that was the very first time I mishia no o say share me biem na say wa hwe me program o say you're doing well, keep it up ma Beatrice Nyankopon onhyira me dawase so wo kan asem bi kire me na ahye me nkran besi ne Nyankopon hyira bi kra na o refi nyame onhyira afei ma me mbro me ame ma me so ye awo ba tampa kwensabi me ka wa asem kra mani su atete Nyankopon hyira wate mama se paase mami baby anabra bomu edru baby mami na yakodru amindru ho baby awabo bra kodru ne ese one afianga we nya adwuma mami nkobeka se me enso mami oba o se ya ene o ye ni sei ochina ye ni sei adabi ho no na ovim o se ya koso yere wo ho na ebefa ma kwensabi ene mitwa okruse wate medawase awo medawase nyame shiraw medraw pa nemo no me space ne de oye damage o chamen sabe kana mani ewu ho afei mamenko ma Beatrice Ajeman yensiyo mama nyame onshiraw chesa wo ma yen emabunu no kwan ema ye showcase de ye wo chasa wo mpesa obi aba wo beka na hye utimi hye na wa ma talent se girl yi ne talent yi ma men spice no ma men garnish no afa ye ma me ba ku bi wo fia ha ye cleaner ye friend say ye ono se friend Fosti na bio ma me nyame onhyiraw nyame hyiraw pa me boni din HR auntie Aba Lawson ama Lawson Nyankopon onhyiraw anti ama nyame onhyiraw me ba akra de we ya musi ye me no na mani age afa yenkoma AJ me bold ya na esa me sorry gina ho nanso ha ye studio AJ nyame onhyiraw mani so sa wo ya me big sister na san ya me maame wo adwuma yi mu me da wase pa afei me maame nana mama Brown was you're doing well, keep it up nyame wo checheze nkranhya sem e wo fia ha no media general me ka se me kan mesu akoma mu nsambre ni enya appreciation program na emom maame nchia me maame papa bi akua bawa nyame onhyira ono me hunti obo akuti adi to ne ho so se ebi wo fie me ba ya na nye ebi wo fie ne shop animu atro na ebi wo fie mimi ntia akuya nyame onhyira abawa me da wase pa me sister Penny Paulina nyame onhyira sanso so na me sister wo Germany ama nana ama nyame onhyira Mary Asari dodo na animu say e frel nana ama nyame onhyira pa fe mi nkumafo ye akumafo chese me bom din a mintime nka enti akọ achem
wenchi ma se ai ma test nyame onhira waso konofo meda wase pa nyankopon onhira na ntumi nkumafo nyina nyame nhira mo bebre yabani aba na ansa na meba mo so no hu ma me nhwehye me piesie me doba ohima obin wa kumi adom happy birthday to you na hima we efru papa Felix kumi ampaw ho ene wo sister na kosi akranchi wa kumi ene wo maame princess Jimaima baba wudefuna ene abusiafo ni nyina yesi edo nana nyankopon hira wo ye nsroma mani jo ho se nyame hira afi enko ema Kingston Osei Echampon nyankopon hira happy birthday to you my love nyankopon onhira non to wonkwamu bebre happy birthday to you papa yeah me dear now what to say the road is fantabrutal clear my feel pa so my feel sir weekend in a short but a very long say edru time bi asa na nyame wo ye na de sawo anti no ya bade na ba okay but erade adom a ochina anopa Tuesday Tuesday anopa okay may counseling consultation okay ewo Ebukrom Estate Junction to ba na be see airport runabout okay now fa car say wo ba Ebukrom Estate Junction obi anim say Akoma FM ha any Onua TV ha ahaya na yakasa yes na sacre esomfa so any free entino se bi a opeso ba be humi a me wade ayera na unhunu a mechiro ba bi ewo ohuni pa bi wa kwantu hotel nka che so awu so otiase oba meka chiro obra so se aware ne kwan si emu ato ba bi a ho ken o metima chiro ma okohia no wo ye adwuma bi enye wo metima chiro adwuma wo ye bebo o pe me number fa me number yesesi a 0244 okay 88 14 55 0244 88 14 55. The road is already clear. Queen Sabi. Yes, Obaya, Papa B. Mama, na weekend na ko say. Na your mother. Ani weekend we ko ye just na madakura na calls ni messages enya asem ketwa me da urade as nya nipa nya na enya no sa mo bo ko enya nipa ba mienu mpa ama wa ma wo hye we na me ma na busua sa na me fiefo oh me da urade as okay ajua nana ya now what to say nyame adom happy Mother's Day nanka me no won tokwa ne so aka my day you were free say na open tokwa de bi na mpese me hwe wanim na me ka kire we are superwoman same to you nyankopon hira amen onhya ye nyina amen weekend na ko say fanta bruta sawo bibia ko yi na onim se menya asem sawo yesi papa ja akoso mesisi sawo ai ene ye kwa ho enam internet no so sawo ai aha ye kwa ho nti me nkle ne se papa je ye menua be ma there be me mom nka you owe nobody an explanation okay ye adwuma papa je Obaya what the weekend in me na wa sa mo say mo so waso mesisi na sisi mi so mo ene sisi mo na so mo de bia na na afunu mo say ma so sisi Papa the weekend here cause oh no ye a brain na ewu I think say na ya bre me say you call work no no so na me o mention the whole day nti ya shada rest here but once ahode ne nkwan ho na ya sorry aba ne de okay nyame aye bi okay nyame aye bi pa nyame ase and then happy Mother's Day belated to mama ha nyina okay that's no na pressure nti mi an wish nti nyame shrama okay amen ema ye yadio yeah dear papa so mama ya dear papa oba bet na ho kakra bi wo nse ma ya o ya dear pa nyame shrama lumba nka ne kwa nyame shrama mani wase
not the okase yeah aven yati ase e man ni wi ase ankenye na na bila so person boss anwom no nyamishama nyamishama oba bia wo tie me bia nyamishama oba bia so wo subampa so wo subambone nyamishama wo subambone kro mo obi no for ayede for man nyina in fact nyankopon onhyiram nyamishama nyina e ma ye yade o you wouldn't understand. You wouldn't understand. Ahaya kwa. Mami. Hey. Pacho munya ne mic ni ye mami, ye di mada. Nada na odi ni su aba beto mi. Oba fefe. Oh. Nana mimi sa wasem na obema mera ho sa. Minwa ba. Ma. Aden. Me ma wa kwaba. Mimisa wo kwan so. Ene ya juada. Ye obapa. Minyantie wa asem so de ukumu bia no hye wo ho den wate. Hye wo ho den wate. Pati. Hye wo ho den na brafom. Ma wakoma embrafom ne kasa. Na yenyante wa asem yi. Mami mo akwaba. Mpacho be kase munu ne kasa kase mami. Mpacho di. Che fe me fie sapon. Efia sapon. Wacha. Efia sapon di bi ofia. Pacho eden ne do ato amiewi. Wacha me nim credit. Mpacho kase gu mic nim. Na yente wa asem ni ye na obi owo ti obi owo hye yen bia nso. Ebe mpamocho mama ni tissue mami. Mama ni tissue mama me pamocho. Me pacho kase gu mic nim. Me hye so Owusuaa a broken heart. A broken heart. Hey, amema munhwe ye o. Mother's Day nso ade achi obi tini so aden. Amema ye ntina nyame bo muntina nyame bo ye o. Oh, minwa ba kafra wati. Mintie wasem ko kafra na meka. So si tini so e die. Pacho bomenkomo. Pacho ya kasa kesi gu mic ni mame wati. Pacho bomenkomo. Pacho mini connect. Why am moade. Na de bi one minute ntokwa saa ko for bed obano. Promo for ne se one net dada one ni ejai no. Me pacho ekrobe ya asem ni yake. Akwadu. Ja cha akwadu. Okay. Cha. Promo for se one net dada one ni ejai no. Mo gen ko na Accra na. Boy ne ti akwadu am sam ni pa net wo esere so. Ti minim boy ni sumani ade ba mba na mam ni boy ne wo ni amma me mpene so. Nti gen ko Accra sa bai okowo me fa so wo be 5 am ni boy no so awu 2 oye me ho ade etu okoba he no one gen hyehyehye ho no me ne wo ho no nyina me ne te wo no ma be gen boy ne mesi adwum me ne to be 9 to 10 osin a obi afram se me hwedwum oginya ase no okọ sa ti so okọ na gen dem no ye de no okọ sham nim de okọ so nyina ba na mpese me ye de me busa ba ono busa na ase ma na de bu ofu no mpese ono okọ ne ade nto yin nsa no de bo ni ade antimi nyina kra etu no ma be kan ono an na busuafo na be kan ma sa sam na me sa de ko nti me ne te wonum e na okra se okọ hwed mo nyina sam si yo mate eti me da wonum ma me to na de we nyina ne me hu ba na me pese me busa no ni ade se ono wuti bi na ko busa an bu ofu no pese o ye de ono okọ ni ade no we no ma etugu ni ade ti na me pese me de me busa no. It was crime so head no smart me no kwada nti be around be 4 to 5 mo no say wo ko head man no so mate de ko hebla afi me da wono musa ti se obi bopum pampam so me gibo fruit eton bo ko anadwo be 9 no ko fo bopum pe bo fruit aton ni ade enti o cancer na me say Martin do sorry ko okoe no me da wono be bopum mu say afia mpakun bopum mu sam ga be bopum de quarantine na mpakun de from na me mfi no ti me hebe tam na o frame na say eh na me sorry na ofra ofun so ana no bopun mu sa afia me hu nipa kro na me bie pun no na me say ade no se sister ukuru kwan fa me say o mi kro so ko hwedwuma wo ginya no se sa na me say no se ukuru ma study na pese me ka kire me hu ni se bia me ka me ho ba asem ba we de me ka me pacho na ye hwan ya hwan na be bopun no mu sa no pacho na me nua be ma
Unya bema. Benketechie. Me ba che me nua bema be ka kire me. To aso. Ba che me nua be ka kire me no. No sister me ta hu se ukunu ekowura adwaketo adam ho na me sesa na me se yo de matin de de ekọ no sister wo kono nkobo me di se bia sam se o de ekọ se me nya akora wo de onya be ka kire me de ekọ mti mate eti me ko me bopuma ga ni me bopuma ga ni ma kwansina ga no adwaketo ano me kunu empena no efiri na dan for me free soro ho no mo ban to ba sa no ese fia de be fi no ese ada ata e hwan ya ene wo se e fio na obopunu mu sa na me fi to ka hwan na me fi ga ka hwan na me fi ga no na ansara ga ni de ebie punu to obie punu me mira o na ga ni piam de fia da ga na ti na ni ayira se de wonu mo hwe o piam de fia da afi no me fi no me piano me fi akonsina sa e toilet mba fo bi sa me kunu ko she edanachi toilet nachi ajire epunu so ma me mie punu me pim prompt a se djuma wudin na da bia mtimi ya bibna se me ka na miniska mtimi so ko adjuma pa ba me busa akora so miniska se djuma wudin ko nsina mpake mu no mo nyina de ko no ko ebro ne ade nyina pake mu nyina me de ko ye fie ba ako no mbe kan ne ade ma mu de ma me se o kan menti enti no ma waro se mu no mu nyina obu okora me ko kan bia ko obi anfi me se we mu na esi opa mu nyina we obi anfi me ti anadwo be 10 ena me ti eni mu ho no manu adwane ai bibia wie ti dem ho den tuma bom mu fi se me hu sa na record no hu record egu no phone so sa da phone so waja to na me twi record no gu me phone so sa me twi gu phone so me so hu dia nti we na busa na ye den recording me pa cho ne get recording as o didi matam kire gra ne se onti mini ni njai na obi create mini ne mpna ne re ewale 30 years 20 years ko mu jai esa be fa ne mpna da na me dia onti mini mentina o me no metna se de ko wo be yi kra no ni me jai ko fa ta aga na na ye de atna nti wakansa no me man ka hwe ti me kotu bandi da Friday no e na me de call Friday a chidwa na me de call me koton ba ni koton ba se me hu sa recording nti e fi sa asem no nti me hu sa recording nti ya hwe so na me su sa to ba era kutu banchi ne ba this Friday kutu banchi ne ba ba Thursday kutu banchi no me ne kwa na odi kan akọ no se me mpe boto ne ade ma me se odi matina mpe bon cha ne de ko ti me kwa no to fa na me se kan twetwa banchi de gu moto num ne de ko to kwa na ka me ni kan ko dware na ba de obepe obi nan bakra mpe ba mse mo to banchi no fa ne number me fa number na na me ya no my friend aside Macy no mo san ye queer people chai okay na aka sa me see you mat eti to banchi ne Friday no de at the buy eti asna asem na me hu no recording ya de na me hu nti no da me nam chole a me su sa onu su busna asema no buofu busna asema no buofu to so de me no ti bi no aka sa me nya me ye be Fred ma ba me de odwa ne asuo ma sa asuo adwaye bi no ma me ye eti me am so de so hera so ti no me nta de ka na me hu me right na me hu de me ye me ho ti me kan wo se di asem eni na ma eni de me hu a me ka sa asem so me se ma me go ti me asem me so ko fa ne phone na me bo recording na no hwim phone no efri me nsem acha se di ma tan o ka do open de me fi na me te dem ho no ti na nu Saturday na nwumre no me ko ji obo photo a me ton bo photo no wachi bo photo no esi dem ho no we no se me sorry yimi no ma me no mani de mi yi to no aka so bi no ma to agudi a me ko ba bi a me ko ena oyi no man etugu abontene na oyi to ga me to bi to ga makoji a obi to ga makoji a me ton obi to ga makoji a me ton no hwe to ga na to ga abontene oyi man fa to ga me so to fa to fini biscuits eni mo jabobja kakra eno so me ton no hwe ayi mo jabobja ni ebo fruit ni na to ga abontene me fu okuta me am tiska to phone waje phone ahwehwe no a cell phone na me ntoma so ne bo na me de mi ka ko minister wa kubo no ono so abawo foforo ye krum ho no tinu ni atare bi tinu ta kitu mi ni atare so bi no de ma me de mi ka ko beten mi si ko so ka bi ama ho na mi si ko ano so mbaja a chefa ka ba se so na beda mi bla ba ko stress so ma pefe ba ko bo se so na beda ho no ti ade chia me ko minister o kote nko cheche mu chire no se akwa brand wa ya to aso ba se hu ni se hu no obi enti mi ma no so enti no ono se bi ode me ko ona ko wasi ai to me no obi ada me no ode sa aka so bisa na busia fo na me to na busia ni be na nya be ma be na ya tiska no hwande eda this one na ti be tiska abe me hwande no timi di ma me atam ni ade be kai na me no oti ni be bia me nim se de me nya no mu na se ai me pe ma ba fa oti ni na me no oti me fi ke na we no hunti ma de ope bia no de ya me sa ti me ba ko te na me jawe ni ho na yes I me jacket one ho no benin to 12 years jacket 20 be 3 days time ko fa akran de buy ko fa de ne buy no ina mo sa afre manyu mese
or pump penny ne say ongo ko hwe memla penny no so no na no obo wa na adwo ase ne mu eye ne to obo no him no ka cha penny so ongo hwe na wontimi ne na dem won ma de anche to ongo hwe memla ba na be ba no penny wo da ma ase won ba akra se me ko minister woni no ne da te yes na me ba won se bia mini to se me ba se me sa anko bi we se bitimi chi ka cha se akra no empia na dwebre no ko hwe memla ongo hwe ma da se no ma si se no ma bonta ma musa se ko fia no se papa na apa me se me ko hwe ma memla na ma me no ko di ma me na dwebra ma me frɛ sɛ frɛ minister sɛ kwabna pam mi kuna pam ayi o kofi na ma bontene sɛ onko ho ma me mbla eti me ma ka sa no broken heart e bi dey rap o me dofo unim de nti ama poso bra like calm down nya botre na kasa ne nti na o rap yo o broken heart na eja rap twaso na me o friend me friend minister say memra o friend me no na minister ka say ka minister say me akwala no koma ukunu na dwobre no me ana wo ma me ne no koda me friend say oni na nkoda ye koye na wo ma sini wo na me conference o me sini me enko na me no koye me no koye me ye koye ho na boy no ma me dem ka ko frɛ o ma ne ba ne bae ne ba no so da me ko frɛ ne ba ne bae no ne bufu say didi atambodua say se ni me say de akra no etra nsuo bia ba kota yantra enyaye eno nso bodua mien de to so mien so say se sa mi say ne tra kota ba ni tena nsuo bia ba kota Antoine say nya no bodua ne to ho no de busuafo sa daase ti ade che no esi wasa yim no manyina sa me se banyina do to gwa bontene ho no eyin mani bia fa nam ka che me nya ba kuto ase o do nsan fa nko ba bi o de be soro no me ma me o de emfa ma me na ma o mo de koe ti man pa cho emba empese mo bua me se de bi o ne me ko se me ni bua fa me no obi a de bia small ka chere me no ase o ne me kuma obi a me ka se bia de o pe bia no de ye me wa ko de ho no ema sas me say we say hunti ge ni ntina de bia onu me yes say onu ge ni ebinam ko hu na me ko kan onu me ntokosa onu me ntokwa ma me ko tu me bra ba ku no e committee be say de oja committee no onu kra be kan ni ade o kan bia de wo campo no ye de o tips onu no na asem ni say onu o so no so ni pa bia di nyankopon obo no ba wi ase ene o suro no tini no bia be kan o be de o betie timpa show dem de ba le say me sere mo so me kama fo me sere so mo boa me ti me ne ntina bia oba fefe oye wo ho ade fie anase wedding nba cho e ba de wo fie ne sa ko fanse park so no ko share ka wa na mo ko share ka wa no mo sensan ye wo aben cho de bi boy ye wo ho ade wo ho nkrata e kire sampa ye wo ho ade wo pictures e kire so ye wo ho ade de mo bu ba fa bia ma mo tena di sen ba cho me de ka wo the tosu mienu no film okay and then no anche na we ni betom okay nti do film na chi no ye do film no ye me wade okay enti o check ya watana mfie sen me fa say be 12 years de ba se o ba penyin no 12 years nti na 13 because wonyem kra 9 months nti fa ne se watana be 13 years ni na den na ye de ntokwane ba Pacho de ba ne se bia onege ni bibi na me ko hu na me ko kan na ne bo ofu unim se ye mema ye ni omote ebi mu ho ma ye enwan a sebe wo chechire o ma bebe nkro mo de o ma no bepem but be ma bi nso ho no ma ne titiyi a onkai na chi enti wa wo hwa den poti na wo ye ma ntokwa ne ba because be ma ne ti asumdwe ma there is no way say ntokwa ma tunu wo hwa ma warie no mu ntokwa no den na ede ba ma na nisa ko ba wagya no ho amana ko wunum aba a wo prefer wo no dan wo ede na wonye right me pa cho me nya hwe me bibia ma no all right we try to discuss to one ma we try ma ya aduane awie me so ba me de me ka sansu ana ma ka ma be ma ne se kofi sansu si wapa no ko dware me nya hwe me ni de ka se me bia me ma no so ka kire braba ba me ma braba ka kire braba se me mu no me nya so ma me nya ne hwe ni to ma me no aduane me ska kwa aduane na me de so so ba no aduane ko ma ne ma me bi ma me mu nyina ni de ko so nyina ba ne ma me ne ba no so ntimi nka ne ba na se nko tune ni kula na ntimi nka hwe
Some young shoe, ma. Mean about why never catch her will say, who couldn't show be them. But you mean you better catch them. Who near Bema never catch you. Into one to quanto quay by ye, I'll watch you who couldn't ye, sank out call banny fee. And what did be big bow trim, and I saw cool one coming about when I. And when I. But you mean Uncle Mayam. So one uncle way. When you are Bem or Bebo, Punumsana, your fan one, or Bissau or catch her was all Kunushahano. O shall me a Bema no pe we and no pe say. Meto ya wo nase na mum yen face reality bi kakra wa ha sa secret CID fo na underground fo ya yom mediators was one investigators na relationship bia wo mu no mu nimu kuna na mo baby onante ko ni baby okopem no eya momoaye o eya momoaye seriously eya mommoa yen sa wo de wo ka kire me say wo na wo hu se wo kunu ye ba na wo pe wa de enti no na wa ye din a wo te wa de ho mebo a manu ma ye din ba na ebro no so dos eden no na wo ye de bro ne ba me ya hwe ono o ya de ko na kwa kan no bu ofu ya de wo china se wa ya de na ka se bi ya de o ye ne bi o ne nje wo ti bi asem na no bu ofu kotna high tension sa na ekoso sa no adekro na asem refi no one me kon na no o de be na me dwane ko hye obi dem na me ko hye ato nso ye adwuma sa ti ma acho che eden na ma brebe no status wo bo me ne tina na me nwe hata me na wo ba panyin no to ba panyin na me na wo ene no na kwadu ene wo se ye kwaye wo ba bia kwaye no ene wo se me na chi ni na mako ne maka krom honum ba honum no beto hye me so na ba ko fi wo film na mako fo beto hye me so no bo me no kro bo me ka me kon kra chi ai blebu akwadu fe ni chapoko na de aduro ye ya na koye ne no musa kan ya na me ne tina ye mami the obaka ya woni ne tena yo said you two fu sa wona na wote ho na wona na wo baako eden na hye wo nkran e ma wo san tokọ so ne tena be si ne di 12 years because me hwe bra na wona na wo mo first born na mo ntene ndu 3 years kura e na bro ne ba e mebo nti eden na ma wo tokọ so nya abotre tena ase e ma na ba bedru 13 years ni 10 years echi ba show no ase ma muka na menti ni ade ni ntino tina so one me wo ne tia wa tina so wo bu me kra na mtimi nkobọ ma ne sese na me koka kra na omusin a mtimi ni wo chinkogo a wa re wa na akoye me kana nka wuti ya nka nyeni sada omuka ti one me yese de kra na me sada ne ti wono musa mbo me se kra na me ne ti wono obo ansa okoye wo ho ade ana oye wo ho ade wi ansa wo hu se bro onya me wade nyina ne ho nti ade nti na ma o tina wote ase e ma no kokoye wo ho ade asama wo kan obi hye onu nso ekobi mu enti ye eya na ye pese ye de yensem tutu ye hofo eden na ma ehye wo nkran se be ma wo nyanye me ho ade awo na me ne na wo se mi jana na me kwa ma wo ba kwa bia me hia wo bi ono nso awo ba kwa na obi on wo ye kro be wa me adenti na one take sa decision no na wo tena ase ne san tokọ so e ma no koye wo ho ade man pa cho na ne ho ye wo fe no twi yie ntwi de oni break you ana na wa break wo ho dadansa wo be hia no nti eden pa sronko ena ohu be ma ihu a ebura na obu nyina chi otokọ so ma ne ye ho ade minwa ba mitio eden dia ba chona me hunu se bia akra na abetumi ntimi nkọ wo ha ngo ha se tina se one me yakra me na so ne to wabusuam obi wo ha da won eye chiwade wo wabusuam sa obewo ha na ba choda bi enye chiwade choda bi nti ade nti na wo de wo ye na chiwade ma ho na odo no broso
na unhia be ma bi ate se ono da kasa me hu ye ma yensua de yensua de edentia eden bibi soronko ben ya na hu wo no ho e ma ni hye wu nkra ma obedru pempenso yi ami hu bibia no aso obeka na mesa na sa akotena hu bibia wo no ho ombeka na mesa na akotena ma sa medwuna mba no nti mesa na akotena sisi aware no maguna na wo nguna should say me am go some no am ko na fa yours we want to mam fa dem record we want to mam ne ne ma wasan to ama onyina nso wo oje ba chan was bibia no to mam ya me de be koda so me be go frɛ soft no shower no so ne papa na papa nyo no be shower no so ansana ka se me ne se bre no ba ma no da so pe no pa cho da bi kanokre nko anya odo a nka nisu a wuti nka wonte wo de asem na aba so do de yem nintira de odi ye wo nintira batie ne kasa na so no wo besan atena asumdwem a wo mo anka ope cho da bi adan na afedie wa wo mienu pese okọ endi obekọ ko wo bi aka ho cho de ko we gba dia wedding fee sen 32 years and at that time no wedi 22 years utimi si nkete sa obetena se onwo ha na ne mom 32 wa wo mienu wo si nkete uja ma bon 5 afa eden soronko na wonye a bon 5 ne yenti a watimi agi wukuna wo ne ti a waye ohun ade afiri wonsem ba chemi bibia ma no me o stars koye ba chai o ya sure ba chai waduane no akoye ba chai usiesie wo ho kama chai unim kasa enti be ma ibetena ho be kasa wonya hwe ne mpena dada no wo pe medofo be ma ibetena ha wonya kwa aduba akokra mfa mmɔ ba chemi ne hwe oba na ntina me kwa no ne minto kwanto kam ye ne hwe e bia kwan a wo fa so a wo kan ntia ma me carry ho no be bia ati no kra e mo sili ni ade nti no na ho dan mo bo ho nti no me ye kra me kan bokọ ba me kan bokọ no 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 ndi abufo de no obi anwu se bia me ne kasa wo da mo no be ma ope na ade aye wo hu ze be ma ope na ade Akoma mu nsem dwumadie ene eguso ayedie na awade mu nsem die medofo wo mo wadwene we po ensinkete sa oba wade a na watete niam so sanse ensemu a ewom no wuwura mu a na abetimu de atemu yaw ye bedi nkomo ewo fie ha sanse apomuden hu nsem de ye de kyewo a ye japade kasia wo bia entumi anyimfiri hu nsem enti enche kura ye be kokovi organic tiger nut fine powder ho na ya kwa akotwetwe nkomo ede afa ya pomuden ho edro we ni yesema na yetimi mama ade ne bo pere aso da ho na etekrewo kufa kwhyehye niemamu enti awie wudi afidie na to a wunye mistake na answer na no mamenkanfo BA Ventures emfa ema ho medofo ene de adwuma wabaaw ane bema wote ho no mu etwa se wonsa wei no wutimi ede ye adwuma ema bibia eye kama wade a eguo ni na no wutie complaints a eba na tese bema no na adwuma nhani waba no soso kura de ni bobo wande da bia wa bimu na eda ho no mu sa eno ti na BA Ventures e kanfo ede ama se wo obi a wo nimdie ewo sales promotion emu se de ye sikasa kasa de eto wade ma nkrofo eto anase marketing strategy wutimi keka niema edisi ani ma yeto niema ema woto de a ene na BA4 eto nsa ede afro se wubrenie wo mu hwehwe wo bia wo ye sales ene afei marketing executive na afei wo mo ne wo mo ayedwuma we hya ne so se eda ho
de ma emma ene ememe ni na afei wan wo obi a wo mfie no so eye mfie be se edumotwe e de ekwa 18 years and above wo ena be ehwe wanimu kwan wo mo de free accommodation ema woni a wo mo epe wo mo ene wo mo aye adwuma enti baby biara wo bia no biefo efa wo a wona ye mu de enya de se problem bi ewo mu afei kra ne ye ma wo bonuses ewo sales a wo be ye dakuru bia ema bibia nso eye kama na salary no 1,000 Ghana cedis a month or my Ghana yimu said ye economy no esia hono apeche esia yen na ye se be ye dwuma na ye ma 1,000 Ghana cedis a month na che se emu ya nesa afei free transportation free hotel honom akobia ya wo kwa ye dwuma ye wia na ya sanso e de what na ka mu aba wumpe we na apeka ya moto ma no wayi enti emu e de pa sales executives and I yesha marketers and so edia kan wo mo ho BAF4 and de sa akwanya yi eba 18 years oba anase bema ubetimi afre ahomei na afi woni mpanifo akasa 0535623106 0535623106 and also say 0597893788 0597893788 ahaya Akoma 87.9 FM sunye se de medi kan ekan ye no enkomo ewo fie hanomo aye ba betwetwe ye ne Colvi organic tiger nuts extra fine powder na ewem baby sa dog se wo mutu din no mo dwene merewafo ne ho one ya entimi sebi ankotene suku demo enhia de no na din akese Colvi organic tiger nuts aden edino wanu musu okura huntimi nka ohun eti dog akwa ba me neba me joso bibia boko nyadama wafa ho me dase wafa ho Albert TV swinti Akoma da bi onya sa ho se Akoma se ne musi fa mo ho no se oba na wanfa ho a ye mfa ho ne da so anti ni se ja wo ha nti no ewe wo ho efe medase enti abusianko before akache ne ba be pie ne enkomo no me dog nko ani enti me wurewura me pewurewura mu no aha se ebasa na enkomo na yede yes tiene no aya na me pese dog ntie we na debi mintie wo sa ene se obi enti bibi ase a ye bisa se be ya ebe komo no be yede se obi ka na ye ho ana komo no na yede aha dog enti se de medi kan no edi no wa Colvi organic tiger nut extra fine powder mujumedie ne san die na modi aba adwaman so ede na moye ede aboa adasa edi kan ye yakuyafo ana nyame de sa nimdie adom ye se atadwe a oboba ewiase no de enimu ane se obawe na 1 minute nsuo no na wapre agu first ne so bi hu se wo wi bia is o match o charge your battery ene yes dabi se ye go beyond ye wi achi nsuo no nko a na ye busa adigudi nti obi ha se o charge your battery no na battery nko na wo charge ana ena ye research be 3 years ehun se enye o charge your battery nko a na mum nyamedi nnuane nuru bebre adua atadwe mu a emfaso a ewo so no eche abe if you say obi wo akomayade ti say pressure obi wo diabetes obi timi mu adwuma yi ti say first o charge battery no a yetimi ye ho adwuma saa aduane we no yetimi siesie ni padua no na afi akase ye be ne powder na say ye mpan ye manfidi eba na itumi dry no naturally na ye ne powder na ye package na unse before say obeton aduane organa ha no say we de koma adifo ahwem hu say nipa dibia onya ohaw bia nti ye de ko FDA ma adifo nso ye research ye de fanfidie mu ye say de koma adifo say de ye ni munjina mun testing hwe won so testing hu say aduane papa nipa dibia nti ufa be hu say FDA number no omajatum product no ho na se ne wa woni mu no wodi bia obe feeling feeding wo anya sam kitwa ebi se
esiesie nipadua no na ho ye fe na wo me no so no na eye before nipadua no mo okay unse atadwe covid organic tiger nut no your oil bi o atadwe ni mo na nya sai na nyankopon kwa de adua nipadua mu dada ye frɛ bibi medical science ye frɛ no collagen sa collagen no ma pa ne hia mo kase sa oil no anya me de adua nipadua ni mu no ma nipadua no eye moton eye na na esa siesie ma nkomo no nse woni be ma ehia nkomo no na ese eyi on something no se woni be ma ehia ese eho no eye moton na eni kwa se ho ne wesra na oil na woni padua friend collagen no ye wonuane bebra wudi a wonya sa collagen no nse nipa wunyi na wuni di yie no na sa collagen no na ewe but se wudi aduane a vitamin E vitamin C wo mu a wonya sa collagen back na ewo covid organic tiger nut powder ni mu ndi se oba di bia eboa ma wo skin no esiesie skin no na enkomo no so ema emu no ye moton se be ya se woni be ma ehia mu a botima ehia mu a che wo se ma bebiri wo ha se woni be ma ehia be 1 minute na ho na awe ho no aye dry na oti pain nti se wona wo yire ne sa ba akro na ya o ko ne nhia na ni enye se ono be hia mu if you say woni ne bed under 40-50 seconds na ne ho no awe na e ho no aye dry but se wo your ba na was a problem no na won se was skin no aye wesra aduane ni covid organic tiger nut powder we don say attach someone every day for agi atomu no ye be yi bia ma eno ano no anopa wo sa problem na wo so anopa pa ani bibia te ano no na wa biem okay na a thread di koko no sabe se 5 na kunu enum ana wetime dia manabro sa depend on senya pese wodi no na wodi nsuo de ana se nsuo nwunu senya de be wotere wanum bia na wa kama na enum ama na pi epia na ede na wotetie di onkomo edo na wodi no sa no ewurade edu anadwo a edu awia obedi dog one kasa onkomo be edo or something adwuma na Facha. Actually, I say me a practical person. Yeah. The American nyina sa na mete. Enti ya dia na no last week ma me be bray akoko. We 57 years. Your factory akoko nini. Adan ya wote enka wa Akoma. Yeah. Na ne honam esisi so yi na o pressure. Na ne nigi nkomo no ye ma o ya ba ya no. Na ne nigi nkomo no ho. But onyi no nyema no se na meka ye no akosi akuma no engine no ehwa ye mre but odi bi no hu se no bere akoko edro wo ho na se ka me bere mu be but ye no we aye ma re fi bisa what I say no me person bisa se eye tiger nut ninti eye atadwe nko a 100% unse European Union for my organic certification okay and se ne ye pese Ghana for enye adwene papa die ninti no every time bia you try say standard e wa bonten no ye nsɛ no ye be make sure say ye be koy anim we start na okonkom na nipa brain ya ade ne so no ye be research ni etima ye ni sei nti obetimi da show botom kura o lebo ne ye nice na odi akọ bia na sɛ ne adanse a ye kanfo aduane nkofo si di no anya sem ketwa enkura de tie ne sɛ so wo ya akra betumi adibi wo ye be ma panyi betumi adibi ni wo hia ye nsuo okay na wa mix it na wa tete adi se koko na wudi a fa bi fra mpampa na wa ka fa bi fra buta mix ne saa se onya kwadu class na mix na wudi bia ewurade combination ye tight sam ketwa nti ya ne ka se mema ya monko amu nni se wo girl a no ma ne bi adi se wa ware nso a na ma yire bi adi ye saa ntokwa baba fie ene dog mami misa se enkomo ye nkomo ne to nchen be ma watede ade na bo peri na akwa ado ne ntentem a ede be bio na covid etimi ye manipadua no ye etie ne se natural food supplement okay food supplement and nane bad cholesterol on say cholesterol no yes ade bi anyame de adua nipadua ne mu but edidi bone ma ne broso na fe untini no block untini no
nti we bi kakra bi a na wa bre ba se wo de atadwe sam covid ne waduane a enna ne sa bad cholesterol no ema moja no edi afrisane yi nti da bia wo ya dwuma kese a onre ena wo bia wo pressure wo di bia emma pressure and rise so wo diabetes na se wo di bia emma o sugar level no rise na se ekru ta tu a wo di bia emma kru no wuntentem nti na diabetes fo di bia eboa wo mo yie pa no ena fe se oba awo na wo hia no fuso papa de ma akora na odi bia be 1 hour Naba. Ehona kambeba se onse edro bi wo hono mo ayese enye ma wo mafafro woni a ema akoda nufo covid edro no ma ye yi a metimi anum bi on eye kwaye de ye mbese e beka se edro e be se atadwe de ye nga se opemfo onwe atadwe atadwe no na yen ye ne powder nti se wonyem a obetumi adibi eno kwa boa wa wo mu e boa ma wase ho no e bono kama agono se eyino nti se wo kura no a wo so a se doctor anka se enyin CS nko na so be wo natural wo di covid no a e boa fi se greasy engine no ma awo no eyemoto na se akra so di bia essence vitamins na ewo mu no strong ntino se akra no onante ntente se calcium ewo mu na aduane bia calcium mu bia no eyema no mpemu sa akra no osua de nso a na dwene fast if you say vitamins and paduane here vitamin C vitamin B2 energy protein magnesium potassium ni nyina egum ndi se wo de se wo ma kenkan ya fa fon no a ko benefit of tiger nut ebe yi bibiri a chew emfasodia ewa atadwe so na be hu se de ma kan kra no isha yes if you say vitamin E nko akra ewo atadwe we mu no enya asem kitwa na nsen na metete won se me de me hwiehwie ansem na metete se yesi covid no wudi a ebi awo no wo 60 na sa wo ba 16 se woman sege anti aging no yeah se woman sege and so won some to say on say ewo anti aging product ewo ayinum okay on say enekra man bi timi se ekomene bibia to yeyam na amada bia no look 16 yeah on hia se be komene bibia to yeyam waduane ye covid anopa ukoda last na se wudi no na wa be hu se nipaduan ahyase a esesa mitu emanyi mpa ba baka se afi na me wo be tete ohu akono mo sanete if say me hu se ade no ebeboa no me no maduro me ka hospital de me hia ne atadwe sam no anopa me breakfast awia me supper me koda na medi if say unte nyankopon oye sronku nipa se wona anya wo beta wuntem pa nipa ne na enyi bia no onche wasase so no kwasem na sa woda yi a na wotimi fa adwen esiesi oman no nti ye kanfo de ma adwumayefo pa titru pa ne adwumfo ma no ene mo a mo ye adwumaden se no mo aduane ye covid fa ye waduane na herbal shop pharmacy bia Ghana ha wenya bia to doc me ba ho obi a test me sesiasa abna me penentem number sa mudidi dwumantem wo kire wo kire number ne dia to wansa kra ne aba ba bia edro ne benya bi atonti mo number sa mudidi dwuma the number no ye 055 8400 265 e screen so nti mo a mbotimi a kire no na mo hwe onia tv mo hwe wo ho na Facebook Akoma ya meta hwe mo Facebook ye da se 055 8400 265 and 0200 77 yes anya botonya mon last one nti we di wa won chro no na wa chro 055 8400 265 class 1 teacher 0200 77 Ghana ha bia wo bia poku trading okay Freddy Mens or Dr. Mensa ke wo ho benya bia to Ekus pharmacy e wa Shaman wokọ
takrade a mensa ebi ho sunyan for monko green light pharmacy brekum for monko newborn chemicals after Jeff Hemba e wo mankasim kumase ha sei bia bekubia benya biato numbers am etu dwa no nse bia wo baabi na bia so doctor wa mo me number no wa nkase ya free numbers no eye 0200 77 77 and 055 8400 265 Covi organic tiger nut powder yes me woduane enye wodru okay dog na mi sha wa man komo na ye fine edinu de yam kote so kakra we na de ka ta ju sam no a eno anu no mi ama check o mejo number why yeah that's Owusuaa Akoma mu nsam dwumadie na yeguso a yetwa so no Covi organic tiger extra fine powder womo akache ene ekopie mu ensam no wate bebre medofo entina ho ema obi emfa chese 6 na ne 9 edro ne de ba se ya na Akoma FM yansu agitum ebo ho dawura mana moto ne kopa bitwa sanse eno na eboa pama nipadua mu ayi mu nkonya mese ade ne bebo palipadi na wo ho aye odide ba ne be ma mu hyiema metima ye mo ho adura eye Covi aduro no na ebetumi aboa nti kopa binom sese ye ko Royal Homeopathic Clinic asye na afei ehon so yakwaje apotie medofo hyane nsoma me se promotion eguso a etwaguo wo mo se wo hu dontifa 50 Ghana cedis per 500,000 titi wosika no wo de baba je wo card wo wi a wa yi folder eno achi 500,000 no mu 50 no eno na diagnosis ahodo ebekoso ye yi no wo mu afei se ko ba ne se yenya wo labs na yemfa massage ne nto ato consultations ahodo ni nada sa 500,000 titi wosika na nei eye 50 Ghana cedis no eno mu eno mu yi ede free ultimate Munich junction eho ena kumase asue ye no ewa wo betimi ene mpanifo akasa edro wo mo ede ye adwuma ne ho de enye free eno no enka 50 ne hu binti wo kwa wo kenti sika hye obotom na apa o keska ede ka ho a edro na abeto no na wa pesika nso ede aka ho a wo de bedi sa adwuma no 0242951005 0204496212 ene mpanifo enkasa edwo da kopem memene da wo mo ye adwuma anopa no nso empa mu kopem enumere no nso empa mu afei Dank Herbal Complex Limited wo mo so se brain ene no yade no de obetimi asa no wa bowudin wo de wonse si wo bosa na no wakasa e de si wo boso enti wo mo se ene mu nsan yade ebi ti se syphilis gonorrhea ene ne akeka ni na no wo mo ye ho adwuma Dank Herbal Complex Limited na make am for a day amount perchi number 2 wo mo ben City Life Hybrid School no uhyiamu e wo honoma bibia ebe ye kama eno achi Dank nupa no ebuso e wo herbal shops ahodo mu pharmacy for no so eka ho wiase fanani nada yato enupa no apetian obenya bi ato 0266593330 0244017565 na ene mpanimfo enkasa Mame Fawonko Power Specialist Herbal Hospital Dr. Owusuaa Edioya nakache ena yakwa akopie ni mame yi dada se hepatitis B yade no yade se wajimu titus band se de wosi esa yade no mabibia eye kama ne ya ne wanwa wo hye mame ne ba bia ne fie akwa akodru nanso so hahaman no onimu no wadidi dwuma na Dr. Owusuaa Edioya na mekamfo ediama hepatitis B yade ne yade nka ye ni na yade ni hremo feyase Lake Bosomche kwantempone so Jasbo filling station wo mone no ehye mo aya na one no akasa edro ye no panini na dan so ubenya bi ato wo herbal shops ahodo mo kopa bi eto na bibia enye kama wo nipadua mo 0244594422 0200383831 afei yenko grow fine herbal tonic for akache na omoma ye enura ye nipadua no ebetumi aya fine body fine skin fine bibia ye grow fine herbal tonic akache ene yakwa kopie wanu mato untumi enidi hena krokro ena ache wo wonsa ene wonan ena ye titiri ye grow fine o dende wunti ena nkoda no ka no eba besi wonu mu anu omotie mu
siri dwamo said the beya obetimi atene no no aba abontene enti grow fine ebetumi aboa wo ama woni padua no mu bibia aye fine edro no ya hwehwe kira kwan na entumi emoa enti bia yetonwa bibidro bia benya bi ato digital herbal clinic wo Kumasi Edum Runabout one more Eben Bank of Africa ho obetimi ni omo edika subom na bibia aye kama 0244596532 0244596532 na bibia so aye kama Akoma mu nsem dwumadie ene eguso aye die no aha yakoma ede watch nson akiripo enkono bibia si studio B aha na interviews ahodo ene ejadie hu nsem ni nada ye bo ho dahuro enti bibia si ye asembia emaye na emom se de onim wo show yi so se ba na interviews ene ejadie a medie no sa pepepe ene aba bepemu ewa ha producer na ho ene wanka ho asama nkyerem yo aha enti enchai ene ekoko before akache baby aye dri good morning herbal mixture womo akache ene ya ba bepie abaya so no fefefe ne Monday necklace kakra ko huro kakra bibia vin kakra fange sisi mo alamusa o say sisi mo na se me ho ye wakono sawo akwaba pacha mejeso good morning herbal mixture and a good afternoon good morning herbal mixture for you near by Zen Naturalist Clinic you need the good morning herbal mixture aba and they dear just offer baby obi say air trend offer baby a good morning herbal mixture na answer na me ba eno so no on say you know you dey ato your ho so say e 2 weeks bia no you be a free screening am a Ghana mine you know bia in free mo screening ya cost sometime now ye to aso a ye screening ama obi bia ye say ya de fo bia obi a we ya de obi a ya de che say ya de nti wontimi enya ne ho hwe ya de nti che say sika no krasa ne busiafo e pamo no a adane ensem bebre be say hwehwe mahunu say sika sam nti amanfo ya de o makadem e bi ya de pan komo benya enka omo betimi akọ hospital na so mekọ clinics by sika sam nti no bebre entimi nko medofo unya abotre wa wra pepen what the circle the chipen David hey school na entertainment prefect be so tabi na say na good morning mesra me pese Ghana 40 ase yes ye pese ete wase wo hu ti to bo ase mame wase ti wonya aduane ye wakono no wa bibi mu de wona ya me nko ade ya ye be ma amre se 10 minutes nso sa esama me esama ase me rap ne ma si camera soro Tito was in a tray, young say, pa, it is a not make ye screening. Amma Ghana phone na make an you be from ye papa no ye ma menum ye no ma ya dint wo makadem no ye yes screening ni amma wo na ye the fear day ya Friday ya 28th of this month ya Friday ye yes screening no e wo ye branches ni nyina ye wo ye 4 branches na ye wo ni nyina ye bi Kumasi e wo Etimetim Lumba Junction ye Kumasi ya Etimetim Lumba Junction e ho na be koso e wo ho en kan ye Older Showman Aloway Junction e na tema so ye Christian Village e na so kaswa so ye mama tulako du junction ho am the number e ba betu dwa no wa fraying direction a wo hia wo de be ko ho no wa fraying a chiwo no wa ba ho e 100 Ghana cedis wo de show 1 million mchwane press wa ko clinic and so akọ hospital bi near check your vitals wo ko na ya ma wo no ne doctor be sa atena se sama wo no betu ya de nyina ase afi wa ko na wo tu just 100 Ghana cedis a on pay we na opedi enti ye de ato yam so se ye de be hwe wo bibia wo ya de enti wakadem na sekasem enti wakadem no ye be hwe wo bibia enti mesrew efia da we so adru so se wa ba bida se wo ma bida enyi wo ho emfiri mu 100 Ghana cedis bra ne be hwe ama ahoto aye wo dia ye number ne mesrew fa number ne sisi a ne french mu bia wo hia bia no ye be hwe wo ye number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 kai you know 6 am anopa nso bo ho an opentem akwa adwuma nti se wan anya ne ntem ama na ama no wan hwe na nkwa wan hwe ni asemeba nti 6 am ne ebe ya pona mo bibia bra ne nhwe won ntem na wakoye de ajutu me say first come
first served. What be the can ban no ye can show na be akosia mo nte 100 Ghana cedis 1 million sa pepe ah 6 am na wa ba na de be koso ho ni o ba am ya check urine ya check wo moja mu se ya de bi wo ho say aya na ye free screening bi say you bo ho kra wo de wa so use car bo wo time bi wo so comment na bo ho bi 6 months bi 3 months bi wo so ko na ye hwede ye koso na sense na nipadua wo se wo nipadua no wo so ko na ye ko check hwe say bibia e koso yi e wo nipadua nyam a entimi so wo tie nkase ya entina fie bra bi na ye hwema so wo ya de so wo nya de bra ni ye be show ni ye hwe bibia mu ye show mo gem wa show urine mu ni ye se ya de bi wo ma ya de bi ni mu cry be ma wo dwo ye good morning enti je wo kan de na se eni se wo yare ansa na wo ba ni pe bi akra ni se wo ya de ansa wa ko screen hospital yes because ya de bi wo kra betima siu nim de ye ko so ni pedua nim enti me srew wo tie nkase ya efia da branch e ben wo no bra ni ye hwe ni nyina mu ma wo ye wie ya sam mo wo nura e boa wo ye good morning he ba Mr. na me di kan e ho asem adwo no ye immune booster adwo enti adwo no so wo ya de wo so wo ya de wo be no e boa wo rura ni pedua nim e rura veins nim moja nim no peni bebia ama hoden aba wo ni pedua nim wo ba ho a e be ma wo adwo ni bi enti me srew enyi wo ho emfiri mu e da fie de ya wo ba ye be hwew so obi wo ho a wakwa aware a che awo ho ya diama no ya pese ye pamona ne sa me srew fia de ni wo ho emfiri ye na kroma se ya wo awodro enya agrokra oba wo so wo peba Bempah woni ne yira ware fie bebiri aware eyawo no emma wo de fia de hia yen wo ba me yam wo dwo betimi aboa wafo no yi ni ko hia mo pe na che senyin sen no aba no cause mo ba na hwehwem de free no ye beboa ne yi afri ho akọ bia na problem bi na wo ho ye mo dwo betu ase afri ho akọ na afi mo ko hia mo pe na de se eye enije nko a obi wo ho so ani de ye stroke oni mo bi wo maami bi wo papa bi stroke nti waka dem obi wo ho aye so olimpe otogu so bia na ne fa na adwodwo won se da wo bo so anasa won se da wo fu so mesro enyi wo ho emfiri mo e da fia da bra ne ma wadwo a ebeboa wo na ye dwo kwa de ye se ye de ma wa ye se 6 days achi we won se san ya wo de sa bra na ba juicy ga oh especially stroke no wa stroke bubu agu ho we wonim say stroke nti ni passes want me story nyana so Friday ye tro sa challenge we amama mfo we de mutie me bra ba je adwo ni bi o ba je bi 6 days we hu sense san ye papa bi aba we de mu a enu nya asembia okay this aba pena ye ka stroke fo nyina emra ye be hwem 100 Ghana cedis e be ma modura e betima aboam na afem kro na sebe e so akoto o magu nkra o se mo cerebral palsy koya sebe o muti da do mo kon hu san kra ni nyina mo de mo fo mo mo koto o mo ntwene mo fa wo mo emra ye be ma nkra yi adura mo betima soro gina mo na so ya bo nkra bebre ananka sebe nka wo ma be ya de so ama wo mo maame no enso ma ba ya so ye ho ama enne ya bo nkra ye ma ne wo nyina soro gina wo mo na so be ko school asamra make sense wo so wo tie me na wo ba bi sa Mr. Fiada you say 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis kuma se ebekoso wo etimetin Lumba Junction and kwa your older Showman and the way junction tema your Christian village na afi so ka so eye mama tula kuma sro brand ebe show ama ahoto aba na infections mana mutie me na ase won koyi no ya na me wo foto bi am de mamu you say a healthy vagina boost your confidence. A healthy vagina boost your confidence. Yes. So wakoshie kuma no ekoyia. Sa pepe. Ekenya no yes. I was so now for na baby dum kanea na baby. Let us see the vision. Sa pepe. E ma na motaka si dum kanea most of them are problem. Enkoye. Sa pepe. Enti no oba wo tie me am so no emfi mo screen ni mu. Bra. Infections be work with me say wo kwa na wonnim Tini nyane sa wo beba wo ba 100 cedis be hwehwe ni nyema ma e wi be ma wodwo a e be boa fe de wa your best ma bo ko ni kunu question mo te yawo e wo hode na wo sa wo te yawo ni nyane sa wo beba wo ba e be ma wodwo ma ni nyina e be fi wa ko sa so na mi nua no mema mo tie me ye nya mo ye say quick start na no so wo pe bibia hu na wo de wo ba no ye ko bensuo e na ye de no nti wo de wo ba yaso ye ho na wo de wo ku bensuo aba ye be ma quick start ni bi e wo yaso ye ho wo de wo be ma no e wo for years nti mi nya hwe a ye ma wo bi na wo de wo no na se wo be ma na story a ye se 100 Ghana cedis na ko fi sa pepe nti abranti a wo tie me papa wo tie me a de say no wo ye mre wo pem a wo ntimi mo adwuma no nyame ade me fiada hia ye branch I ben wo na ye ma quick start ni bi
Kubensu na de be kan wo no ma wo hu se bibi wo ho sa fe no untini ni mu apagya che se obema no e be sori ma bibi akosu ya ma se de obi to no nim se e be sori no sa na obema no so e be sori de wo bia e be nya nkwanti fi ada hia yen na ye mo na afe hu se me meti me ye Ghana man nyina PR me kasa ma no tini be bia wo meti me ka twem se ma me wo kweko kasem we e che Ghana for mema na ne asem mo kan say the bigger the better, the bigger the sweeter, the bigger the everything. Omuchi my no we man so na yes an omuka kese ne ye yes enti utie me na so be me sa na me ya adoma ne obekọ krom kra to ade ketwa de oto kese pa pe na price ne ye pa chele what kese 20 ketwa 20 na nti na me oje kese ana ye de pa pe to kese na be cha ma wo enti mo me so no nyina mo hia ye nya me ya me fia da ye be mo ye obi o be fa be ma no me pije be ye kese ama ni je abefie enti me so enti na fie eni ho emfiri mu ye number no e 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 so na ye ma me no mo mutie papa no mo mutie mo obi nipa no with diabetes obi ho hepatitis bi wo de yade bi a wo no baka say bi kwa a chronic disease wa kwa enko wo de nyame ya adoma fia da hia yen branch ai ben wo na wo be ho say adwo bi wo ho ife ma wo adwo be boa na fe munno ye benya bi ato wo he ye good morning heba me channel be baso say hone de wo say no tumi boase so bu ma me o he ma wo ho ye good morning heba me channel say ne obi a na betimi aba ye clinic na ye free screening ye be obi a na betimi aba ndi sankrofo ni nyina be kwa akoto good morning heba mixture good morning heba mixture na say dem kind no adwo no ye immune booster adwo no boost immune system ni pa bia wo kona so immune system ni stronger ya de bia ntam strong ti wa wo tie mi aye so ni pass message say sia no yare o say sia no yare say sia no yare ko to good morning heba mixture e be boa wo ewura ye wontini nimbo ni be ka say it purifies the blood e just say boa wo yi bibia e wo mo jani na fa boa wo so mo nkasa ni se bibia nkasa ni kasa e hia bia ye joint na be boa ma hoden abam ti mo complain so ko tojo ye wo ya osisi ye wo ya wo chinkasa ye wo ya obi da bia no frɛ ni fie nkwara mo metietie machi mame mo appointment we mesra mo munye mi se mo nyina mo koto good morning heba mixture wonya sa adwo we bi enoma sa honam ya na wo ho ni nyina bɛkɔ afi mo so amontimi enidie mo amontimi enna wonya good morning heba mixture enompe ebe boa wo ama afa didi na amontimi didi no be sha ase obetimi didi mo so amontimi na no obetimi ada ma bibia akoso ama na ni gisem no say ye good morning heba mixture no just say ye pharmacy shops ne heba shops say twa ye mo hia die obia ewobi ura ho a wo so pe good morning heba mixture to be nanom na emwa wo ema ya amotie mi na da bia wa yase wo ya da bia wo gi skills duty e wo adwuma mo na me pa twa ma yase mi ultimately me adwuma na me sro kone koto good morning heba mixture enom na emwa wo na afi mo so me ma mo so amotie mo jonso se mo koyi wo jonso a gisa wo chima se na jonso na ba wo class obema no class ade white be fi mo eba obema no eho eye wo hene asensansa bi aba obema no ho a kone koto good morning heba mixture enom ebe boa wo na yi ya obi a ewo mu wo jonso se ma enkoyi sempo infections kra ebetu ase kra efri eho akọ ama ahoto aba na afi flatame ene ho hia ene wo papa papa bi pa e wo TV so na ne fu pa original so na nkudade mu pilolo papa na de first na ye de je ho so o papa de was na fu skillful na skillful bi ene ya de nko a six pack sabe pepe intimacy papa wo tie me mama wo tie me a wo fu so koto good morning herbal mixture na wo to we ya pe free na wo de be cho so de beti anom adwo no fu na wo aye kese no mo se ni nyina eso beti kra ama ahoto aba your number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 good morning heba Miss Chan so dem come say be bia wura ho na so pa good morning heba Miss Chan e be yi bi amone mu matufofo nti na me baba mbo sa be bi kwa benya bi ne etufofo no kuma so be ko PFA
and I say Mr. Herbal for the men's who Danny Herbal who now call now so good morning Herbal baby amount and can phone now for many chimore pash tonight any hello or call so good morning Herbal Mr. A baby amount keep cause for so enquire your pin pharmacy any watch answer pharmacy urawa also good morning Herbal Mr. between the door amount so nanny for enco pharmacy now face them kind baby a pharmacy and as a herbal shop the uraho na sa okasa wo good morning Herbal Mr. Nkwadia obenya bi anom na mu fia that day eni wo ehiem ye branches ni nyina wo de brand ye be show ama ahoto aba kumase for enko estimate lumba junction enkan for enko eye older showman alwe junction tema for enko Christian village so I say and I be so ye kaswa for so enko matulako okoho a ye be show ama ahoto aba ye say 100 Ghana cedis na 6 a.m. ye bie ya de no say me boss so mamu so tina fi so sister you can say one mama ya dey so dey omunti be strong ya dey bia o dey ba hwa be ma won no adura be bo ne to ya dey as if you wako ama ahoto. Good morning, good afternoon. Thank you Ovaya Dase ya Dase fan. We say good morning ho na ye call ye na ewie ye be ko na afen komo na ye twetwe ya to so e wo ho menua ya ebesom e wo ho na mamenkanfo enfama o say Abrafi beauty parlor ewie na dawroma na wa mama ye setete mi chembu kumuni pa mafa me ho ankasa wachi menim ama menim aya kono enti Abrafi beauty parlor semenkanfo enfama o eye wedding engagement birthday party picnic chese naming ceremony baby biara wo kwa won pesa wodi wanim saa ebeko na aye touch up kakra enfama makeup no won se wonya na numre de awia de obi wo hono mo a ano papa akra no na chese wo ba nanim no basa kwa Abrafi beauty parlor na won sese wanim ema bibia enye kama wo wo kuma se asokwa mo no baby a ewo no akoma efam ye chire honom na se wonam ye dan ne nchen honom na kona mu wa ena Abrafi ewo a wo ye adwuma ne prices no eda form inti se de osi pe makeup ni bia wo ye ni na no obisawo yenye ne san bibi wo honom a yemfa enka ho na bibia nso aye kama o nails nso pedicure ne manicure sister care ene care ni nada Abrafi eye ho adwuma ema bibia eye kama freno ewo 050842 050842 na ene no enkasa ebeboa o ama wanim ene wo nails ubibia aye kama afa ye cross over na enkomo na ye twetwe no yakoto aso na de wa wasie mu na dia ti wani mame na kwabna pokufo de me die mu a me dofo pa no why hwemanim kakre ana me honya ofe se me menim nipa bo nti obi an ofe sawo nti enye se onim nipa bo de anka me ho time pa wo honya time sa de wa wasie mu na dia se wo di attitude na ba mfa bi nhia o wow de obeyo ho bia no sawo ene mate de meye me ho bia nso me di hia o oba pa kwabna pokuni wacha sawo mpacho yes sister wo bana wutie no ana se won sambo na asem no tofa me mintie radio sawo na wutie den asa wa hyeda ba se obetoto amaye dabrabi se minima de kurenti a wo frɛ me nti a wo frɛ me no wo ka kyerɛ me a obapa mpacho de nti a wa ha kana ukunu nti bi wacho dem ne ba se mintim ne ntena bi eden nti na ntimi ne ntena bi mpacho akofo ba akofo ne ti na mama makwa akọ hu na kwabna poku wajao wakacho zo ni wajao awu yimna makra agu abonti hwem togo atugu sandio ebi abufo na aba na ma ne ye ne saa wabie na no akacho zo ntimi no ntena bi mko waka ana waka waka that de no kra dem won kan say ontimi no ntimi yim no mfi dem kan say ntimi no ma so no abi ya to agude ono yin ntumu okwaji wa abusua ho ode wakoma abusua acho debe nti ni nyina so ode ka say ontimi no ntena bi mu no ene sen pacho kasa me ho wacho ta so kwaji wa abusua ho wachan enti wonfa wo nkoma abusua na so de na no ye ka say verbal talks ana say say threaten verbal threaten ana say bibisa
entino ni nyina so anase de esimu pote se wagya wo no mfa nkomo abusua enti enti na wo gyan Pacho no nga so o konso wa do be ye no wa na akase bia obekọ me mfa nko na wa bekọ funia bra kwa na mo akwaba me pacho sister ise unim no pa mpacho unim no kwan ben so se me yire na me nti den na esifie yesi nya ne se mpacho ya na wakasa den ama ukuada ebe na otwemienu okay me bra bi e de kwa brochi ni ekoyi ni niam de ko me mamba ko ne ma me so asifie wada pacho ya kasa den wo mic ni mu na enya me nko na mi me mamba ko so asifie wada nkwa me ehemfa da nkwa me sofi abarakasi kwa ti ade niam no ko e no na o ka chem se edan do ma ye mienu pe oni ni kurunda ba kum na ne ban so ye de da ba kum ti sa ne te de a me mra me bo na cheze me pastor dan ne de e ma no fa me nuan ne ma nye de ngum no ti ma no hu de da motom sa na okuada ne me ko makraw na de chinya wada meba na ma 100 cedi se me kwa aba kasa ni nyemo onso ya dofo kakra manchina ye bia na manchina pro anam ka chen so se ye be ni se manchino puobu ujaache yintu manchina nye de enfama no e fan se enani 2 weeks pepe na akopɛ number na de bae to de number no bent me ko ni nyina ma adwen nyina akyem se manchene de meba ya wada ne de fiada ne ye de yakwa kotu manchene me ko makraw ma joiska ko ntimi ko duru no ana me frɛw se ma ba bedru na zo ma ba bedru me ye adwuma na me sian na me so ne anwumre me frɛw anwumre me frɛ no phone so wanfa ye to so bi me frɛ no wanfa ma frɛ bi nti na ade kye na me meba no ade kye me ma frɛ no because we say me se meba ni nti no ma frɛ no nti me pon adwuma na meba no ana me ye dai ana me si kiti ana me frɛ no wanfa ana bedru na kuroba ofri kuroba ko bia na akoy kuroma ye frɛ wa to biase ti me si ato biase wo no ana me frɛ no so sa wanfa ti me be na oti animu ho na afon kura ana me za na obi amako baabi na me frɛ wo mfa fon no asema be ka chem se ofon no de ye kwa enyi ana me za wo de ye kwa enyi sesei se me ko baabi kura me ko adwuma na se me maya ge bitie ye mantem wo timi kwaje ne fon frɛ bisa me se me duru hene ne ntidi nti na won kwaje ono no fon no mfa frɛ me emi sam adokuro nti e bi antia me ye de me frɛ wo me ka won fi me ti me ma boy bi ye de atwa loto ma nam so sa ne te de a me ko na makwa kotua boy ne kan sa se bozi si obaka se bia wanya de wantwa ti me ko tua boy ne ka me ba no na wugira bontena de fon ye de ye ko man kasa me be one word yanum di bia na me ye de me dai dade no tana bontene sa ma ne bo be 10 onko awo tana bontene sa ma ne bo be 10 wo mu na minima de kra cheze media yo wa be ma akoba bia akoye adwuma aba me be wo mu na to ere me ade chemere me ma kaza na me sori na me ye de me fa se kanam kutu man nti me kwa na me ka kire ne se on kan kire manchiwura ne se ye be kwa kutu manchi na ye de abre no enti so manchi no so ya na ebi obeto bia ye de ne beba no on frɛ ni nua ba akọ woni ma ebiti akodio no anye ne number kan kire ne se ye ba betu manchi nti ye wi e be frɛ na ye de amana ba be fa manchi no ti konsil mo sa na ye de oba no manchi no metu mo na ye de awie ana so me twitwa manchi ni nyina ana ye hye manchi no gubotom ana mka cho se brane bla be dwale na bobo ye wura no wonim eyi wura no manchi wura no nti ansa na womra me dwale nwie no na bobo ye wura na ye de aba ne asesa manchi ne ye de agum na woni ne ye de kwakoma no o kwana na usia abobo ye wura no ana obisa no so ye tu awie na o nka o ba wuman nti sa ne tie de a wonye dai omra me fa emaye manchi wo ba ne yesesa manchi ndi gu abobo ye de bae be wo dwale awie na ne de ko nti wa na afre me ka kire me se manchi no nya botominu no nya wa na half na msu enya hwe for the meantime so no medin ka kire se ye fumo da so ase e ko fam kakra nti me mpese be dai ye be down sent me kwa ko to fom manchi ni sika de menye bia mo sika bi do me de be so na me de kwa ko to fom foforo o ya we Saturday ni sa Friday na akoton manchina wo bae no obe wo de 3.6 ene de bae wo ba na adani scan maame ana me de 3 million ye de eto ho
anam so me nwu fufu ai wo so honam ye oya anam sa e de na ye wa honam ye oya aduane nyo na abewo nti honam ye oya honam ye oya wo de so men ka de me nam sa men ka de ye be di sesei me si fufu nam se me pe na so honam ye oya de a e de aduane bi me na wo pese wo ye e bi bia wo ko da me anam di a woka fufu no me am wi a me wo me am di a woka me bram ba kuto no ba pagi na so mu kakra onu aduane onu no di a woka manenka me pacho bra kwabna mame manenka na asem why manenka na asem wie na wo question bibisa na no wa bisa no why mpacho kasa di fufu na me se me pe ndi ze fufu no so onu ade a aduane be na obetimi anu a e bia be dey ibidie sa na tie dia odi jai me ka zo nya no skani da ho odi anka dwene nkola yi hu na se mo one cup kra na odi twafasi wo mo so wanfi odi ne ma ne ba no cheze ni nim wo muna saa mintimi wa de kra dia wo timi wo saa na wo busa me odi skani ba na wusu yeti dem na wusu na busa se dia na ayo wo si bibia anya wo anam sa bibia anya wo sesei me no te wo me nya wo hwe na dia de na ayo wo wusu na me fun bi da ho fun me wisu atwam na akofa fun na o miemia so anam sa e dia na wo pen fun so e be chip na so dia na pen fun na me je fun na me de to ho enti ma me ba ko mo timantamu ho ana se afia ma na o me so waba ana se na waba akofa to gu aba o dia ba be si damu e be do obi anya bi ato e be do obi anya bi ato cheze wo muna saa enti mo na ka kire me se wa sori se mintimi no ntena bi ma men kan kire wo anam se mintimi no ntena bi me se e dia de no wo hu ana se dia de no wate a enu nti wo ka se mintimi no ntena bi de wa adwen yo nya saa na ma adwen de eye me e bi se matiska yo ho ade enti mintimi nka se mintimi no ntena bi wa busuafo de enimu wo hwe obusuafo ni mo hwe da de nu cheze muna wo muna nyina me dwena okra menti ase ana me de na ye dama ade chi sanya Saturday no ade chi Saturday no ana me kra ka kire se me kokoro maba so oji su anyi su me fa ho ana me de na me koy nti me koba ye no enwumre na ade fufu e de si su enti aduane na odi si su na me mpese me de me di aduane no ana me so se me ani aduane na obekọ akoka je obi se bi a de me kan ni nti na bi o de aduane misi mini aduane no ana me de di ufo ni to aba ko na me de akasi wo ti anwumre na me fro tena se na me se afia e de ne hawo bi boni bi amayo bi odi bi wano na ka kire me se mayo boni sei na se e kwa me fa so e be kan de asumdwe be ba no ya kan mi bisa no won fi me anam so won fi me dia me mawalo enti zane tie de ne sesane ma na de ko obusuan fie enti so obusuan ni bi hu so wa ba fie ho a obe de obe frɛ ana so obe ba mo aba be bisam se edi enti na fie de aba fie ne ma kyerem de asi nyina de a kyerɛ no enti mi ase wo ye no ho petre body ma amono ma ntene mi sase me de bo no obobɔ mo dem ho no bom se minima ni freedom ho no no amanfi no yi tugu ye dia na me twene ma ni bi begu anu mo se me mpe hawo ebi se me no wote on kasa me ho me bisu asem so wo fi me obo no ma no ntuma bom mu se no obobɔ ma chi se to wakasa otwumi na me fi no na ka so pa first come fan twa me na mu so okuma fi na me eno na me kan na obobɔ ma chi tanu so kan ko se bia obobɔ ma ka bi wo kan wanzem me ka bi sana wonni ha nti mabana se me ka me de ese so kan ko se bia obobɔ ka se wa mo me na ntuma bom na wo na sorry ye no ana pa wote fa ye kiro na akọ emi etu yi ni niam freedom ni niam ni begu abontene na sa na ye no tie madam tie mi niam ni begu abontene se de be ya na busuani bi hu a obeka se bi a edi enti no maye de maye sa de no brakwab na enti eden na esi hu kwan se we bisa no wo su ebia bibi ha no ntimi nka na untimi mfan dan na busuani bi ana panyi bi e ma ni misa no dan sa obetwe ne niam egu abonten sa asemsim ni ntema metimi akoka kire nipa so mesi sesi nipa na be frɛ no wonko utu sa na mo no ebi asie mama akoka kire ni sister ba ko be frɛ no mama makoka kire no sister na mama mua bia me so ma nso so ma ebi so sesi man ne sofo ne ko asɔre me koka kire no
enti this time around no say atoso mienu enti ana wa mana ntoso miensa na the only solution is obeyi ne niam agu abonten oba waware na ye no ho ade so no na esu omunamuna na oye niam bi ensem fata wo fie ho no ma eye kwa edu kese se wo de bekọ akọbọ panyin mu bi se me ne me yere nete minim de me de aye no nya na agyensa wo kasa ebisi ma no me kire se ma di kan aka asama kire we ma ka kire we ma hu de ekosi ye na de wo ye me pamocho bisa no ebia ne maame ne papa bi no maame nye free okay nti no maame nye free se den oni busuani bi ye free oni busuani bi ye free enu bi na me ka no e de a kire wo no enti no na esi ya na me pese meko obi a obi ma akọ ka kire no ebi se enipa ne frɛ na wo ma okay nti na the best solution ane say wo betwe niam agu abonten me bi agu abonten so on de won fa niam ni bi nko onko ni fie na busuani bi ehuni so abafie a o frame a ukwaje na wari oje no hwan ho me kwaje no ne maame ne papa ho na nti ade nti na wan fa nko ne maame ene ne papa ono maame ni nye free o maame no ni nye free ene o papa nso o papa nso nte ho o papa nso nte o papa ne nte ho o papa ne nte so na wunya busuani bi anka nkyere no oh wafa ba ana mchom say ebisi ye na mekan no obi a mememu aye bia yo nti na me bisa say wafa oba ama ne hu o ma fa bia me ne hu ade ntia me dinka ka kire ni say oba so oni be mate na de odi be ma no eno ne be ma na ade afampana nti den na no de ye wa ma wo ko fampana se banchi asem a wo kekan die eno no na me ko ba bi na me ko ye adwuma na me friend na wanfa na banchi asem na wan sheda kwa du poti a wo ye wa wo de ko fa oba na se de wo ye wa nkasa won kan wa ha wo oh won kan wa ha na bi me akofo asi atwam okay atwam ama matade de apata no ma on to bi apata me on to bia do so tapata me am ko tompa boa efe ma me efe na enu wo tompa boa ena me simpa boa me to enu ska me twia no me twia nwetu me sele no so benya bia dia de etwe da kan so ma me na wo de kan ko so e de ma me on to bia pata me on to bia fa pata me am ko tompa boa no na me twia ne ska bia de so me se de aka no me se de so de ma me dia se na ko twia e me wa me to me ne tesidis ni kan se na ko twia e tesidis madam tie me wo na o yere eti na so akotompa boa na utwia ye mpata oh nyese bi o won na kan so tompa boa pata no sa on na ka sa tompa boa ma me o ka so tompa boa pata so me so me kan hwe e be ma power cho aka tro se ma power cho aka tro se e bi si biem what you say ma power cho that day na isi ya na dinka se san ne ma de ko so onware biem what you say o dinka se san ne ma de ko so onware biem bra ene na busuafo ba mu ene ye tena se sister mama na ye tena se ye tiasia se be ma de wo na oware enti wo ho kwan sa wo for ba bia wo pese wo fa no na must you do it esa wo ye ma o yiri hu esa ya koma wo o tie me ene ma mu di that ni salt no enye se bia mpesu wo hu na enti ye se mpesu wo hu because be ma de wo fa o yiri echi na ma ni hu na esa wo mu no would you respect bia the man no respect man no nti ade nti na mantemu a wo ko twempena wo ho wabodua ne nti mantemu na oba no hemfa no bechi mu ne se mo bechi mi anya mantemu no bechi e no bechi wo ma no chi no we hin nya mantemu ho pacho mantemu ma me side wo kakra m ko chi no brasulu madam ye pasum ju nti ne me se me pasum ju but the was say o toto bomb me de oh da bi se me pasum ju nti na maye cool no because nsem bebre wo ha me kase me bisa ne me komu a e bia mfa asum ju ma me na mchom se me de wo na me so me ye de me ka no nti ubodua me dua de me mabodua se denti asem si ye no wadwan ko o ko se ba bi 4 days ama afro obra bi fra bru kiraba ama o frɛ me ama one me kasa asem nya abotram so me de me nya abotre enti me de me fa wo ja akro kodi enkodi enkomo embra oba fefe wo ho te sen nyankopon adome ho ye pa ewie den na wo ma ye ewie ya pomoden sem no a ne ye denam de bia ya na chese nipa nam ho a e wase wodwene wa pomoden ho enu nti e na bre bia ye ba na chese ye beka pomoden ho nsem e de a kyerɛw eno ne power specialist e ba hospital mpacho ya de bia e ha wo na titi wo bia no me kan form se wo ba power specialist e ba hospital ya kachi a ya de no so ye de so ye den obetu adwane akokora ma chese
nso wetumi atie sise kinkren eno nti ansa na metoa so no ma memfa number no emma wo ye number no ye 0244 54 44 22 0244 54 22 ye was 0200 38 me patro me na wo kase ya obetumi Alfred Dr. Akosua Duya na wone no edi nkomo maka kiro se yade bia ha obia obi wo ho no a wotie se na wentumi anka ne de a onim se bia saa yade ne yensa but me mwati ase se time no ya na swapa nti ye kanka kra bi kiro na yaka kiro se de aka yentumi anka na wa wotie me wo hwa me wo de no a mentumi amoso no enye hwe ndie hia no se obefre nti ne de number etudwa no enu ntu fra Dr. Akosua Duya ene wo ebedi nkomo na yade na ha wo no wakona kache na chese duro bi ese fata so de ka wo no wo de account ema yade no ase tukura na chese wonso oho atumi ato na ye ka Dr. Akosua Duya ye nyina enim dada hepatitis de chese wo dimuntinti my papa ye nya asem ketwa nkrofo a wo monam ne nsan no so na chese wasa wo mo hepatitis yade no edoso papa ye kase edi ho adanse abebre enu nti se wonso hepatitis yade hawo na tete wabrabo abra power specialist eba hospital yakache na anim se hepatitis wan hwe yi a ebetumi ama wani kura no wo hwa ade se ya batu huni yie ni nyina ye nsunsanso no ebia enu nti no aba power specialist eba hospital yaso ye edru bebi abon se honam ya wo ya edru bebi a chese wonase timi taatai ni nyina ye nsunsanso ni bia na uhuni amasa no a na makanfo ama se bra power specialist eba hospital afei diabetes ha nkrofo kra diabetes ikumu nkrofo wo ba power specialist eba hospital ya hwe ya saa ya de wesu edi hu dwuma pa na ma menchiro niema ba ko mienu miense bie obu ho no mu ameka sei odwonson tentem papa sa wota adwonson tentem a no wahyene nso ho ede amame obu ho so ane de no ekom de ne tentem odidi ya na ekom de no ye won nkrofo bi so ho no nante ha ne ha no wayemre fatigue obu ho nye adwuma onye hwe nanso ne honam eye ne mre papa ni nyina no eye diabetes na se diabetes no ehun sunsanso bi eno no entu hu ne masa entna ho bra power specialist eba hospital na ya na meta aka se ene yade no aba no ni sunsanso no esese pa enu nti se wan hwe yi a wo badwen se yade enso ebia na ye bi enu nti na wo ba power specialist eba hospital a ebe bisa de how okay kan nyina ewie a ye wo machines a ye de wo to so odwonso wo mojade wase ye bia test bia ye be ye wie a na afi ye hu adekode poti a ekoso ewo nipadua no emmo na metoa so na emom number ni hia me papa enu nti saje number ni biem 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 me patro Fresisia na ne Dr. Akosua Duya enkasa na enei obi epa wo na so me kase wa bra wonye bi waware enfie mienu miensa Ghana for ye bebisa say na da be na abewo asa de wankasa na nyinsen wo de bebo oyemu nso na ntesa eto de bia eya na fibroid enso timi kofa saa ade no edeba na uyo bia sa obosome so na mensese ba say ye na moja no entwa ye wo nyankopon hihye ne se nefuan nso de na wo se moja no etwa na nso wo de ne de moja betua ma bosome foforo asa ba me patro eye fibroid no ehun sunsanso bi eno no na wofo ye kutu obi ehia wa wonyima bosome sen wankasa nso nim se enye nyinsen eye fibroid na abo na da oyem na de tie ne se ni nyame hyehyɛ no se eye bosome anase enefuan nso ene wo se o menses no eba no obi wo ha nefuan mienu miensa obi wo ho kora ba ko pe one day pe wo se o me de me ntopad dodo sa me mmoka wo pad ho na nso wanhwe ya abeboka wo fibroid ho esan se moja no a entimi ama ne bisa ho se ekɔ hemfa eno na kyese aye clot sa na broni beka no abobo na aye doboa na dawyem kutu ena akwa akɔfa ha edi aba na
Power Specialist Eba Hospital ya share ya oba ye mfa sekan enka ye ma onua mo anonom na anane fibroid ni nyina ba abese ne kose de be ya onso ho ebetumi atowo ene sciatica ha nkrofo papa wo ho no na ase wo sisi echi etwen ase wo to ase etwen ase wo nankokom etwen a entini na ewo ho no na etwen sa no entimisho bra Power Specialist Eba Hospital ya kache oba ye wo ho eduro ya ye de mawo na onso so ho atumi ato sanse sciatica etwen sa no a wotena se a enye yie wo sorry gina ho a enye yie wo da ho so enye yie se ete wo comfortably wo de ente sa Power Specialist Eba Hospital sebra na omo no ntu sa ya de no ase emfa ma pa na prostate nso ya de a ha mema papa be me bi wo ho mo koda na adwo a se be ye obesore be se 4-5 times wo kwa akwadwenso ma menka wo se prostate no ebetimi aye wo saa enu nti wo niam asa no waba ni ya show de ha wo no na yedi kan etuase kuransa na ba be ye kese ewo nipadue no musanse prostate no se eye kese na eka odwunso twa no emmoa wo sa afede adwunso no entumi mebiem enti de be ya ne se ebe kwa akoye operation ya pe onfi baby ni etwa na ne de tube yi de afa ho aba be fa obema no ho na sebi oraba hye ho na wo dwunso gum me pa cho be ma kentinka me nyini se wo pesa enti bra Power Specialist Eba Hospital na yenhwe na chese yenye ho adwuma ntentententem emfa emmao ye number ni biom ye 0244 54 22 0244 54 22 and 0200 38 31 sorry 0200 38 31 and two frey na ya beje osopa ya de ne de drosh na ya na brand nti enti frey enu nti bomodia na chese frey nani yen eni oyade no ho enkomo na osa ensoso mepacho obi ho osi aduane tomi yemu a na oyefunu no ekekao obi so ho aduane ne nto oyefunu num kra nsoso a ekekao mepacho osa yemukuro etumi kofa saa ohaw no edeba udidi a na ejinejina oboso saa sa opesa ofe aduane nso a entimi ma ni nyina ye osa ne nsunsuanso no ebia oba eho aduro ho no mo ya yede ebehwe wo na ye wonu ahodo nso a yede abedwa nso ya nkrofo edi ho adanse papa ye wedu ya Malamix ene malaria fever ekumu nkrofo de bia me ka chose broni wo soro malaria ten ya de bia sanse malaria ekumu wo mo papa na nso Ghana yemfa malaria nyehwe bomodin asa odi be bibi sanse ehu pa enu nti sa ko test ni ya ka chose ya malaria koto edo ya Malamix nenonom na betu malaria no ase ye wedu ya hebatonic enu de emojeduro umoja are anase umoja no akofom anemia mepacho bomodin nepe edo ya tonic bi nanonom na emmo ne nsa momoja no emra ne niefrusa ne kama emfa emma wo ye wo edo ya eye cough care enu so ye duru a ye nyina ye nim dada obo wa kuhu kehe pebi nanonom na chese ahamedi bi bebre watin surechire pebi nanonom na emmo na chese wabia ekoso woni pedue no obi wo ho obo wa eye dry hwi mfiri mu mananso obo wa pa ni mu nyina ye ne ya eno nso ebeboa pa eno ntu no mo ebeboa na ye wo ba ko bia no na de bia me kase wi a me di twato ye memedro tatahwepa jiri eradia se dro we de mi bodi no anam ya nkasa no me filipa jiri what is sound no ya na mbisa mama say sa dino nya no we sa ne esi on say empano so no ya na edwuma na ekoso a wote some sound bi especially omo mpano na ye kokonsa no what ya say enti utimiti all types of sound wo mpano so what ya say enti uti jirikajiri sound ni bi omni ase ade de yemfansha wosanse boy adwuma wo ye bema na onum eye jirikajiri a meken ya ena enye se bia ya aphrodisiac se wo onum na aye obema no ho adwuma nko a o eye duru a obi wo wa amamman ni ade nti no ama waye mre enti eyi sa amamman ni nyina de firi wo eye nipadua no ho adwuma na afei ukọ match a
wotumi ahye go wate ase aha nya aphrodisiac say makonyo obaby me come match bi ntino me kopa no aha da bi ye de ne de obetumi anom at any time bia onom no na eye adwuma nti da obenya match no na kyese wa na wo kono enti wo so kopa enu bi na nonom na enwe heba shop bie mu benye bi ato afe wo be abrochire bebi a wo bi apese ye delivery ma won so a ye be ye ede ama na me sorry na me mfa your location no entudwa Kumasi ye wo fe yase eye bosomtwe kwan no so ye ni Jasbro filling station edi enhwani mo na wokọ eye enkraimantem nso a ye wo eye Pokuase ACP main road ne so afeita krade fo nso ebekọ Anaji estate eho okọ a onsa ebeka power specialist eba hospital ye number no ya medema no masori eye 0244 54 22 0244 54 22 and a 0200 38 nyame ya domo adasene ye bese hye medasi bebre minua fefe eya chia mama ene de adwuma ne dose enya sempetwa wantimi amma ntino ye ma me yedi ne chisa be yende okwa wo se mechia na matepa ebusiafo yakọ power specialist hospital ekokwaje ayareshe ene ayaresan komo ebaye mamensan kai obi emu se eye kwasia da ebe on the 19th of May Akoma Mother's Day celebration strong kokra ye di ediama ye mame no mo adano be hu Queen Sabi wo ho chadie me mame Queen Sabi obe chadie ma fosti ebe wo ho anti bi enso so be wo ho mi anso me wo ho bi sanso so ena adwoafa ti Peggy enso be wo ho Akoma FM any Peace and Love Hospital ena Breast Care International ena ye di free breast cancer screening was also na cervical cancer and body checks ahodo no free eye test and subeko ho kwamna poku ada no do ire baba me a check na nufu so jawa lenti me ni body hey adieu ada no ba brantem say breakfast hokra fisi ye be check breakfast free sanya medi kan ye no ye be check achede bebre free giveaways ene ye de be ma wo akofie enti misro ye abra na ye celebrate ye maame mo ada na be ye nigisem live band chese de ye bo afemu nso ana de ye bo afemu sha ye wo Ratri Park eye Golden Tulip anasa Lancaster Hotel opposite eho na ubehu Ratri Park nti ada no bra na yenji ye ni strong ko beka Akoma FM eho na yendi Mother's Day no na yensan so encheck wa pomudin ho emma Akoma FM yese oda yen Akoma so pa abuafo a asoyasene ebine Asp Pharmaceutical Kengen Energy drinking water Omowa Bremen UGC Coco Plus powdered food supplement Matadei Hospital was Santasi Runabout God filling station Leke Natural Spices omonso so omobuso ewo eja mansu bebia Ochia Herbal Powder Cave and Gardens Limited Quality producers omoma Jenico Fruit Juice Captain Morgan Restaurant sanso so ena Dedel seasoning powder omonso so so yasne kwamna pokumpacho ne krakra oba pampacho betena se mame why na ye bre no ekopa ukuna kasa de na woka mami ukuna kasa de na woka bacho ben akase mu na mami bacho mu bi aka ntime ne ntina bi de ntina ntime ne ntina bacho de wo ntina ntime ne ntina bi aha de yenja ware o aha yenja ware wa ha mami
bacho be kasemu ne mami aha ye nja ware wa ha o aha ye wa ha si asem ye nja ware wa ha ye ma obre na dwen ho ana acho dem aha ye nja ware wa ha nti ubeko fie na wakobo wabusuafo amane be ma oba ne se de okan na okan o mimi ni problem u jawa wonso wati asese u jaware o mimi ni problem se o no ano ho se mimi ni bisa se why krado se u jaware bele mi nya krado se mi jaware mimi nya krado se mi jaware pacho mo de mo ntwen ye wase ho na mimi nim die nti ono bi ono okasa enti o de yebe di nkomo wa akiri papa sofo mpacho bremwe maami peja umu kakra na papa asemi de mi hu ne team hu ne na because we dey one of those mi hu ne say one of those relationship one sense ebi chance enso krasum dueba ntino menti ase minim say ewie ne anu mu hia wase ho a bibia beto din so ho na kakra me pesa me kana se on se edru time bi wo ha ewo mu se be ma ne niam bi nye na ewo mu so oba ne niam bi nso enkoyi but kakra me pesa me kana se edru time bi wo ha se oba ukunu kra so okono akoye adwuma okoye yi ebi o mason ebi o carpenter ebi o afa yawdie mu pa na ode abafie wo oba na ukunu na koye adwuma wa ba beto no wo ena wo sa odi enigye eje no so atase be man akwa adwuma ba ya ochia wa umfi no ya aduane ma no a ompese obe ya aduane no na se be man free wachi ekofo oba afoforo na ye wa usu ena oban na oniema bi a oyeye ana be man paasumdwie nti no first no be man ni ha no obare kansem bibiri be man ba ono so kire ni die mu no ose asem si onkofo a wode nsem no ye den etutu wo manim se nkom be frɛ no akasa obi frɛ okra wonko na tese onye wadwen se wo paasumdwie bible se enhyira na opatafo na omo ne benye osoro ahene na di enti nipa bi wo ha bibia mu na opasumdwie ewo mu se be man na koma ha na de but ekodru stage bi a niema bi a oba no nso ye ene ma akoma no etimi ye den epija ti ye besere se ebe futu sem ede ama ma ni nyina na oba bi a wotie enra na ye ma nyina Mother's Day eti yesere mo eniema bi ha munya ho abotre kakra se ye kone ye koye adwuma ba monfa nigye no odo enye den enye ewufie na afi ye ba munya ese mamuna kusu obo ha no amuna no kusu te se mobro enkoyi mama ya obaya asemi kwabna poku ni afia asemi meye oba na medikan etwa edema menua ba afia we de minemu no mesum de afia Bempah enka afia fo de me hu ne se ne koko ha ne pa oba no mama mensu me hu bibi different oba no tirimoda wo na afa ai kamebeka ene oyo komsefo kamebeka aware ye mfatirimude enko aware ase baako ampese menua ba miami name otene ho ase enam na me nyesei enam na me nyesei wontimi nhyemra masebi be ma wone ne tie woda nachi se mema le de wo si ukwa aware makwaka me kunafo ba nti na mija ya ma me mesi hu enka bi da koko bi saa na bi saa papa ekwe odo ma me fa so ye de abotre ye mene nema ene ye de aware endurance so otebrofo a omisa obi asa endurance ye de bad ye endure aware mu no nema ya ti se de wo su wo besu because wo susu se enye kwabena poku ne ka so odomi na nti wo sam me ho me bebe big bisa me se na mo ma mo sha makasa akasa ye mo abenkwan na wotwe abetimi edi hwe ye di abenkwan na wotwe wo baby enti mi kasa che mi nua ba afia entoato na obeto ato aye na bogos
ya aware mu nkekawa mama de etim ho aha what you say ensem bi wo ho a ye nyina so nya aware na masa tu ne me pese mi tu ne fo ma wo hu se hye wotu kunu wa ma pelpa wo bone ho mpem sori fira aware na ote ase na otu si abontia kwa meba otu si abontia on ebe kakro betete ho se nkoni ni be ye free se do oba bi ani ni ko ye free no na ko no ka se mu ode okoduru abontia no hu se eniema mu nyeden enna ho enti misrafia sa ontu ngunu onka ne kunu bata kasa kire kura emanipa sesa na masre kwabena pokuso ne kokudu ye dodo opentem kasa wutim so onya da age emma oba na emma ye da krokro tim sre kwabena se de oba be ye bia no ese yen kanfo enfama o se ebibiduro mu wo mo adaroma eno mo ye ho adwuma papa man kute ene didwuma e wo maso ye enti yade ne se de sitie bia wonya abogzo herbal clinic akache na awokokopie ma na chese wato adi wo atwa fufuo pa ama no atonkwan mu bomade afo ani ekire mo ho na wo jade a atena wo so emfie bebre no entu fanfiri ho enti typhoid fever yetenete junso mu yade o mo ye ho adwuma ene wonsa yade wo mo ka ho asem afei usisi uchepe wo pechi ene tete wo no so mbeyi e de free ho erectile dysfunction ne no so enkoyie premature ejaculation ne so mo hwa ho nsenkaye ma bibia eye kamakoma se hade chem so eno mo wo Old Insurance Junction ho 0553417752 0553417752 na bibia so aye kama ewo nipadua ne mu e de amount yaka say quick credit any hobium a bills microcredit and kade wafo a na eye quick no mokwaje besia na bepemo na mosi anya quick ntinu muntua ye no me pacho adwuma no enguye edi no enasesa ede every quick eco bills ntimo amode kadadada no mofesika no enkopiemu bills microcredit for akache monso afi na mu pesika ni bi ede atre mujodie mu ama niema akoyie ede amamono bills betumi aboamo wo sa kwan ne so ama bibia ayekama eba ne sikasam ho ntoto ye de ayafo ni kyeremu bills for akache na niema enye kama Proxa Travel and Tour Company Limited akwanto ho nsam o modaroma eno moye ho adwuma aya hye ne sofema me service sem no enya de so mutimi edi ho adwuma ede mam na monya wo visa no dada wo trusted travel and tour agency mo betimi aboa na tickets ensem no huni na do maye ede amawa ene ye Proxa fo no mudi sa adwuma no enti se ne akra kumase nkran anase wo firi kumase ekonkrofo amanso enkran ekonkrofo amanso international any domestic airline ticketing no wo mo ye ho adwuma eno achi hotel reservations ahodon so betimi aye ede amount na bibia so aye jojo ewo wakwantu a wo konmu fo ani kiremo ewo Amenase house Womane Matthias Junction no ehwenimu Suamemazi ewo Kumase anase Kijetia first floor Barber Shopping Center Morocco adeshemaimu 0205215495 0504256360 na enempenifo enkasam Medafu Piwak Natural Edron Winya Binom ya wo ha ho 3p garlic mixture Piwak Natural one more draw 3p garlic mixture no ebuso ewe adwaman so na wonti enenro no wo mo ato ede apetia ye hwese atofo mo beba ho ababetobie na niema enkoyie ewe nipadua mu no eyina kwa vitamin C no wo mo hwe bi ede agum eno achi ensuo bi anka ho enenkenja enti garlic na ho odin no eda so ekura no we no wono mu achese package nse wom no edosh pi eba bebo ma immune booster no ya pagya mo pama nkwamo no so ayedwuma eno achi doctor ka cho so pressure no eda high brain na enom 3p garlic mixture edroni bi se de be betumi atete nyoma so mesekesie na waye no ugina hwehwemu a ho nya ho akono asa odanda ho anhye dem feel shape na Piwak Natural 3p garlic mixture edro no ebetumi aboawo ama bibia ayekama wafuru ena ye kutu wuni hwenso ahye ebetumi aboa pama na tete nyoma so
na fe wo shape no afa ne ntoma pa e de afira Danny Herba Misty Colena Capidank na fe Angela Sedroni bi e wo ho eno chi pharmacy shops Herba ene chemical ni nada wo benya bi atobotro no epai enti woto anu ahwe ne ye galike kokon so ye gi e de ato ho eno ene hye ne nso 0248928824 0201000021 Matadai Hospital so ebwa ayarehwe hunsem womo ene ye ho adwuma ma bibia kama mese wo yade watimi aboabo sika no kakra wo pa ya sabia kama ebetumi aboa ama yade na etete wo no afri nipaduamu akwa Matadai Hospital ena mekamfo ediama General OPD womo ye biseju sahodwo maternity care womo ye ho adwuma child welfare afa wani wo hwene ene wo se hunsen kan ye ne yenhwenke kama bibia enye kama sa clinic ne so ekosho ewo ho free breast screening ekosho wo mahweye enti aya wodo yade no ekona wu yinufo no e de atodokota ne nsem ne adokoro no e de ama wani ha wa obetimi akwa hu wo mo afei ema no made ne yenche ho ema ingredient nkom se de be ya akohwe kuma no emu be ye da eno so gynecologist ewo ho ye ho adwuma scan ne laboratory services ahodo ultrasound afei ambulance service wo ho no mekoba ne se yade no yembo akira wo mo ye ne ntem krankro yade ayafuani akire mo standby generator ewo ho no mo a enkane ano ejina so peme ema bibia kama afei yafuani akire mo ho word ahodo se koba ne se yenye wonto a ba bia nkodada emada ne emema so eda no ya cheche mu sama bibia kama santas runabout no mo butu a mudi djuma go filling station no echi we bi safo nyera kwanti uji number ye beboa 0244088918 0244691759 na ene Matadai for enkasa wo pesa wo redie no eya kono redie no ekasa redie no sopele redie no kabrofo ma bibia kama Congo ointment na mekamfo ediama rashes ahodo ababeji nipadua no aboso no Congo eyi na kwa ede free nipadua mu eno achi won se asane ma bia soasoa ewo nipadua no eni ekro adokro we nipadua no atototo wotiri ho chese enema basa ese nipadua no eye Congo ointment na eyi eno achi nantema propro wo wura wo mpabwa yentimi entina obi wo ho awasimi dware wie pe na me ho ekekame Congo aduro no betumi aboa wo mo se nkoda no diaper ahodo amode bo wo mo no enebi wo ho no mo nya papa enso wo ton edi amanenua enti babai akoda no to ho awie no na akokọ kakra tutuntum kakra no akoda no de on deserve sa enti ya pe Congo ni bi efetwe na bibia enye kama natural and force wo mo aduro no natural enti ekani pedua na nsusu boni bia eni ho 0249017101 0204616161 afei yenko charistic ventures for asheye Zahara Herbal Products no wo mo adawrumo eno mo dia ba besummu ewo adwaman so ni dudwo mo wu kope biato ewo Kanshi Drug Lane Herbal Pharmacy Shops ne chemical shops ahodo eno no benya bi ato wo general body weakness no Zahara ebetumi aboa ema ne mema enenum nema enkoyia Zahara enupa no enwachi yade ni nada de ada ne krankro ene de pese ko nentimi enkono Zahara Herbal Products no ebetumi aboa ema wade ho e de afri nyarewa ho wo pene ba ko anane duduo mu ato enchire mu abro de make yi so anu afre 0246348334 0248569335 na fei wo mo emwa wo e wo sa kwan ni so. Good morning Herbal Chanso ejinado womo eboa pa amafei we general well-being no ayekama good morning fosi infantu wanim se womo aduro no eni se wotenka woni peduam se yade abampo ansa no akwakope ekira kwan sanse boost immune system no na yade bi eba etimi akon edietia enti eye good morning Herbal Mixture anopa na we say good morning de eye anopasem wo bubo bi ansa kura no wape aduane ekira kwan na ebeyi
infections ahodo e de free wa ma hemfie no ho ada ho se no wachi body pains ahodo sciatica ehwehwe okwanchi sa na be show panchi woto ase ho no aya na ha dwene ulcer yade no ha dwene we need ya boy aduane so betomu ana wusu menstrual pain any disorder a good morning sexual weakness pressure ne diabetes kidney any liver ho sensem no betimi aboa enti aya fe Dr. 3 days wate na wane wo enkasa na bibia enye kama wo de oye chinjifo se Thomas ya wo kwa no wadi kan ene dog edi nkomo ewa homa no so ansampo na edro ne ya kire se de obesi anom no ene anopa no wunya na wo bobo wo betimi nya adaje pa ache wa ma bibia so aye kama se de be ya wo no mu a ensunsuanso bia ema wo nipadua mu enti fe Dr. 3 days ewo ahoma yi so 0246594117 0246594117 na bibia so enye kama infudin King Solomon oyede o Bible mu edidia kese mienu sei e de asoa wo ene wa ma wo men so ewo omho he akire patra he pacho minim mo he onim ene wa ma wo men so ene wo kunkon mini de King Solomon the wise king mimi ne kwabna poku ahimfudin ene wa ma wo men so na de opa bia na wo ye ya yenka nokre ya wo ha se ye sesi asem ye mu aten wa hanom eye me de se o kasa ha ye mu aware obegu aware a onkofa na busua panyin onye den womra waya de wo hye ne nunyam na nka be ma bia de nka wo fa oba na wo ye ne ho ade nemom ya wo ye ne ho ade ne nkire se watom 12 years nkwasum na ge wo koye 12 years nkwasum mudi atumu tirimu ena wontimi ni abankwan na wotwe ena wontimi ni abankwan afe wontimi ni aduane krosa ena mo ne nam na mo bu mo pakosa enti yare ya ba atawie mu yi emema ni bi omonte ya na emema di omo o boy jamai fe wo yire hu ni buafu esense wonim se de 160 160 Ghana cedi pata oba ntino wo so pata ni ntino e wo so oje mu sa eni kwa se wo yesa ha dwene ya oba bia ni hono mo a obewu se ni kunu bo adwaman e wo mu se enche se okunu bo adwaman ya wugya no because Bible kura se wo yire ana wo kunu bo adwaman na se wo don afa wade be no so ma wo kwan se kwaso ane tete no abaye yesu ma ne besu se de kwabna poku ba yire akwa wa ba fom one ne kasa a wo toto hugya ne che se ono kasa nkwa na de bo wo fom na nipa sei sabaye ko ka che panyim bia wo ye so se kwabna poku obenya abotre ni panyim na kasa because awu ni mo bia wo ba ye obia ntwemfiansi wo so ye pese ye siesi asem no na wo baketo yi kwa ne de ani ato no na mokotena wo ba ye waka wani masise de obi ne wo asem na nipa se wo ye so se panyim bi frɛ na obeti ase se de wo sika se cho sa no de oba na ofie oyo obi a ohye woba no so oba wotimi di wachi ekotu banche na je se fuo no na wona eye na ya memendo empam no obi nkodi wati bida wakoko fa ne yonko ba ne funu nyaba wonya zika ne bi de twempena anati ne to bi amema bi yesa o se obeto fun na ma afunu de obeto ne niam no so waka to agu ne besire no o sa mo ne getire foforo kire nyina na oda so do ne yere ga ne so do be ma ne pa eni so na ga ne tiente se odokwabna poku ti be se kwabna poku onya se hunahuna na wodi hunahuna oba na ofie na de obeye ekwa che se e ka ono oba no nko a de ode ye na na ode ye no waye ne wade ntidie yi ye da se adwoa papa je awade ye nko aso obaya papa je brem me se me jansu si aye sako concern na be ma no oba frɛ oba na ka chense wo kunu twempena no me pese me si fom ho a me gene number na me sako concern no ono na ma problem ni nyina ba o da bi o papa je se wo de ka me no mienu ayetie ho ase de mementi ase ne se so obi be ka che wo so kunu twempena wo sie se wo di kan hu ba wa amfa anya ase yes obi abebo amane de onya kokuduro kofi o kwa ne de ade taba wutire on se ka be de asem bi wo no ma obetimi ate but e wo kwa be react ene obi so obeka asem kirewa how a obesi adequate asem papa how obesi aform no mi ntwa wa no but yes sister nya abotra kwabna poku kukuku oye nyina ne se yes sister kwan ofa so ya approach no ankoye be ma die woni be ma tia de bia me ka o me se be ma wo hu se o pese be ma ni wu pa ba fom ene agye na mfum so to anya kukuku
won say ha wunya abotra pa mama sabika asemu oso wunya abotra pa etna se ahobrase mu ni odom yiyi be ma bone kire na nani wu pa nani wu pa be ya na ye de akoma na eko ye ba an eya ni de o kan bi ho bet say kase wukunu afa wachi a sa pain no sa broken heart na ewo mu no ana nye easy what you say eh I just no yes me share so wukunu no ba bi enam ha eno no your pressure bi eba ekuta gravitational force I'm not there to say you what you say it's a hono kwaro on reaction ko so what you say your different things obetimi aka encheda how but wukunu no ba bi she ba bi there wukuru obi twi mpna de eno de ano den pa enti uni abema na obi kan sam na sasa na che ono na gu awari sisi a ono na so problem yo nkofu a omo gu nkofu awara ama emani de nu omo ho ena mi wukuru ni kuru ba ya hey yesu ni asumi sisi entokwa kujete na awari na gu no asane ma na ko afa dachi bi no otena sia na odwene wo se hey me ya ye mistake o na ya de na ka chewi wo se bema no ya smart o Eki Solomon oh smart na dino so pa oba me kase waja otimi wari bi o se me de minyae me da so peron because the moment obe bi no na kase waja ne pe obe sum no 4 billion onya 1 billion onya enti oye smart se wo na wo so kwade akọ ba bi de minyae o so what say enti so fi so onya oba de onsesa so fi so unja ne dia sesa ne ya on preda dana wo waja na wọ́n still wọ́n sẹ́ kọ́ ní hɔ no wọ́n pẹ̀lú nǹkan ọjà no wọ́n tẹ̀ sẹ́ wọ́n pẹ̀lú nǹkan ọjà no ní wọ́n bẹ̀tẹ̀ yẹ kasa ọ̀sẹ̀ asẹ́m máa ń yá bẹ̀tẹ̀ obi ekasa ntia o obi emu afọ yẹ tie wo deɛ ní etí ọba ne deɛ sɛ wọ́n so wọ́n pẹ̀ no na sɛ wọ́n nyan na sisa wọ́n so ban na wọ́n tẹ̀ sisa awarefoɔ na wọ́n hwɛ mo ba sika na o de ma ɔmpena dada no fahwɛ ba fahwɛ o yere sɛ ɔmpena dada no ne wɔn yɛ ɔfɛ na ɔbɛsɛ sakɔ no a fɛsɛ sɛ o yere. Fasi sewire to rig mani sheriti to yi mani mo to ku papa mani sa to tare mani se ni mo ya ofe because why you de oni na tie me nya wadwini se mi nyao enti no oni tire de opebia wo de ye no mi nyao na wara obeko wara debi ndi crazy mi nyao de mo wara obeko but me se no se ni oba no esi aka no me na oso oda so pen wo be ka radio so kan TV so ma manfo ate ye wia impelifo betena se na esese mu ntem na asundua ba ye mpese obese yakọ na obese akọ twa so biom so akọ twa so biom na sa de oba ha de a ene emanu wedi ye be pa oba na asundua ma no anso benyi na asundua no o asedi bi obeya ma no na wonya na asundua na nko ka se ne pere o se akọ tete na anado na o se pona chi ni ye pia na wasom ye ko ka o se bodua se o bodua se o de ebusuafo adase o se wo so ko ya me pese betini kra review wo bodua de ebusuafo adase mo me na campaign stop sadia no wo bodua e de ebusuafo adase woni aseda ka bodua woni wanu tu abodua wo bodua de him ebusuafo nya adase na wo do na ho simple wo anya he woni aseda ka bodua masa ko da ni dia no woni ebusuafo mo ka bom na mo ko da ni dia no papa je na ya me de ne fa call 0243114497 024114497032249835 0322498035 hello no fei Ofa yanko ebe ba no ubedi mate wate ofa mate ya biya mi amo pa ya ko shepu ya wo America mem auti aganta sama mu chao pa ya ko be na ya o so no ko ni sadana mo Amsterdam chiamo na na yayi ya awale wo aka be be blofe mini ebusha pamini so ana oruje Nigeria so ko ndi he ana papa to jase hene ebe no ko ebusha pamini de awale no maguru wate maguru makara obi sachi oba palenda hello good afternoon no sent me engineer so hello good afternoon fine pacho dini baby akasa free pacho no previous pacho mintie o I don't know say
Where are you one? If you are not a man, make you so. And we are and some quanta. The papa go down for what now wins. Once you don't tell, you couldn't tell them in fact, or should him person. But you have to remember the power scandal. Then, Mamma, you should never have been happy. Now, walk on with this walk on with this. The editor, now, the name is that you call a man for the school. And I know they about the ban or them and before and unless you die and my two around for them. You shall go on and the day when this. The governor now with one life about moving to a boat and I said, 10 is the name. A 3 hour or a serious or come here anything. What one name? The room is half. Then Lebon. Happy. Medasipa. Good afternoon. Hello, Nana. What for? 1937. What to say? Nana Bila Joseph, I ain't you. So, young person, I can say, I would play if you think, Anna, Babu, this work can play. So, we papa. Anka wanyini mpe wablepoku daya tete lenya ugoni etiribye yemi kan se obadi sawosu na openiku nanso ni yesi so kwablepoku yinki ama agana yeho ni ide ni se ide tunya kan mafi yemra. Good afternoon. Good afternoon. Pashodini baby akase free. Hey, Auntie Maggie Papa bi. Papa. Now what to say? Auntie Entio. Me show Sunday me show anymore. I will Ratri Park ho. Me da si. Me Adwopoku. We know you're in Sheswo. But in Sheswo, but that's your banner. A cow banner. And I will say a man of you, a good edition of that. I think one also let peace. So, I don't want to have your banner. Also, not a year. Also, not a year. About no question go to bank. What are the could have the plan? But you go food, we told you there, we took a deal of cotton. Auntie Medasi. Good afternoon. Good afternoon, madam. Pacho Dino baby akaza free. Pacho, your friend Omai Taylor. Because that's free such a kwamai. Me Pacho minti o mai. Madam, I say, yeah, no man will be no other years on Casano. So no battle, no ballad bread. Emma Brabin, you are also back a class. I'm going to be the idea about it. That we know. Because today, if you want to see the bar boy see that they are going to them water or the baby. Huh? If you want to see it, madam, oh my God, Medas your mind. Good afternoon. Good afternoon. Pacho Dino baby akaza free. Mama dia Who are they? Oh, mama, Oba, Chao, na wadi na muti asibi ana. Wala no asibi. Na de tuna de usi ja wadi de ba. O ma yi ya na de ma no tiri chene so sa. Na de ma no de tiri chene so. O